Odonde obe tasia da moji kake miawo ya mie kare mia maudi abale si Goliath kare yepe maudi la eye o kare yepe tasia da mkpakple papa onoji la mkpe jeji esi amegedewo ha le kakam ne wope so ji kpakple wope tasia da moji la mkpe ne wanye woto vlododo ne wanye woto wa gen eye o maga titre akpoke o. We will not run away from them, they will run Mi away masida le ugbo kake wawe anya mesi wasi le miagbo. in Jesus' name. Le Yesu pen kwaji mi dogbera le. The Bible says, Bible be open ye the gates, that the righteous nation mi which wagbola heard the truth eye in. nyatepe duko sinele nyatepe amede asila agedeme. Open the Mi di gates miagbo azombe of maune righteousness. vu George We nyinyi want the pagbo nations, we want the maune vu gospel George of nyinyi Jesus pagbo Christ. mi jibe Kristo Yesu pe nyanyula ne wa agbagbare duko kataji Righteousness in alebe every continent. nutepe owo Righteousness in every country. George Every nyinyi ne city, wa no every afisi place, afi everywhere. la fisi afi la George nyinyi ne wa abo la tepe mo kata obe bia eye wa now Ask that you may receive. bia that eye your wa now joy may be full. eye o jijo ade blibo The righteousness will fill everywhere. George nyinyi ayu afisi afi In Jesus' le name Yesu we pen kwaji mi dogbera le. In Mark chapter 4, Le Marco pagba le tanne Bible agbo la fima be and he said, that is Jesus. Yesu le mpom le tepe ma That's Mark chapter 4. And he arose and Marco rebuked tanne the wind and said, ebe echitre unto the eye sea, wo peace be still. And the wind wo ceased, vlude ayaji ayaseselaji eye nti fafa gan nani eye otona be sonlo be nti fafa ne nani plemi while we see mi atona ma mi apona ma wazo eye avao anotel duo katame la fisia fila ke onu azon eye na pona ma alo bia nu sia ma bia pe wo bia sia ne wa gede afota gbo eye Yehowa awo de tepe Yehowa awo de tepe that what we see eye avao anotel dukome in every country, le dukome la avao anote what we see avao anote in Jesus' le Yesu pen kwaje mi dogbura le. The Bible says, thus shall ye say unto them, the gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under this earth. Let's pray finally and tell the Lord. Mina and mia say, ga "Oh dogbura God, mia bia mawo all mawo the forces and powers nous that saint are de behind siade bakple ache kpakpasi ne le gbogbo vonte alors me von diare sila in our nations, le mia pe duko mea the Lord will wipe them out of the way. Yehowa ade udogo le mu ade udogo yi Let's thank God. mina mia da pena mawo la bena mawo le om na mi Answer ho our prayer. In Jesus' name we pray. le Yesu pen kwaje mi dogbura le Father, we thank you for what you have fofo done mi da pena already le nusio ne during wo this ho great program. le As de we lo gansia me continue the esi mi le final ji day yimla tonight, let keke your mamlea presence fill egbea the whole na house. be ojuko ne wa kpo yero kule ahama le Yesu pen ko mi dogbura le Grand finale
final day. D'ici que ƒe mamlɛ la, eye nukunu gãwoe míadze egbe ƒe ŋkekea gɔme kpakple The models give us an a cappella. The hadzidziwo. models. To talk with Jesus, tell him all about our troubles. Hear our faintest cry. He will Answer by and by. Feel a little growing, turning. will Know a little fire is burning. Finally to talk with Jesus makes it right. Now let us, Have a little talk with Jesus. let us, Tell him all about our troubles. he will Hear hear. our faintest cry. He will Answer by and by. Feel a little growing, so turning. you will Know a little fire is burning. Finally to talk with Jesus makes it right. I was once lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. He bathed my heart with love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us, Have a little talk with Jesus. let us, Tell him all about our troubles. he will Hear hear. our faintest cry. He will Answer by and by. Feel a little growing, turning. Know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I've gone through blood and feel my heart my filled with tears. But Jesus is a friend who watches day and night. He'll go to him in prayer. He knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Now let us, Have a little talk with Jesus. let us, Tell him all about our troubles. he will Hear our hear. faintest And cry. he will Answer by and by. Feel a little growing, so turning. you will Know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Now let us, Have a little talk with Jesus. let us, Tell him all about our troubles. he will Hear hear. our faintest And cry. he will Answer by and by. you Feel a little feel. growing, turning. You will Know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. You've got to Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus makes it Find a little, find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus. Makes And now we bring up the brass ensemble, the flowing band, GCK flowing band, 4 in 1.
worship session live. Praise the Lord. I say shout hallelujah. Hallelujah. Are you sitting down to shout hallelujah? Please, I want to let you know that this is the grand finale of the program. And there is a special miracle for you. We have been here from the first day, second day, third day, fourth day, fifth day, and this is the sixth day. Please tell your neighbor, tonight is my night. Tonight is my night. Look for somebody and tell him or her, tonight is my night. Tonight is my night. It is time to worship. And we are going to worship the Lord. And tonight, as we do that, do it in the spirit of worship, and the Lord is going to bless you. Amen. I said the Lord is going to bless you. Amen. 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 Hallelujah. Generations after generations, praising you, yet no one sums you up. Then I asked the Lord, what name fits you? And he said, generations, generations after generations, keep praising you. There's no one sums you up. Then I asked the Lord, what name is you? And he said, you're the hallowed one. You're the
Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you, Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. His name is wonderful. His name is glorious. His name is a strong tower. What a beautiful name it is. What it compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! As you sing tonight, I want you to sing with a victory assured in your mind. And tonight, the Lord is going to bless every one of us in Jesus' name. Amen. Jehovah, Jehovah, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah. Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord, you. Come and see the Lord is good. Everybody singing. Come and see the Lord is good. He's so good to me. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you, Papa. Thank you so much, Lord Jesus. Everlasting Father. Thank you so much, Lord Jesus. Give you glory. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you. He gave me victory. He gave me peace of mind. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord, you. Come and see the Lord is good. Everybody sing. Come and see the Lord is good. He's so good to me. There is nothing he cannot do. Oh, Come and see the Lord is good. Father, you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you.
Praise the Lord. We're starting the grand finale of the Global Crusade as we're going to pray now. Shall we bow our head to pray? Our Heavenly Father and our God, we are very grateful unto you for all that you have been doing for us. Since Thursday last week, you have been ministering to us with power to heal, with the power to deliver, and more especially with the power to save souls. We lift you up, O God, that what we have read about you in the Bible, in our own time, we are seeing it, we are witnessing it. Lord, all the glory be to you in Jesus' name. We have come this very night to seek your face again. Our hearts are prepared. Our faith is lifted up. We will receive abundance of blessing, overflowing blessing. And Lord, our faith will not be disappointed in Jesus' name. Come down in your power. Your people are waiting. Come down in your mercy. Your people are expecting. Our faith will receive. And the blessing will be permanent in the name of Jesus. We thank you, Father, for answer to prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Please turn with me to page 3 of our program sheet as we stand to sing, I Must Tell Jesus. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, he kindly will help me. He ever loves and cares for his own. I must tell Jesus all of my troubles. He's a kind, compassionate friend. If I but ask him, he will deliver. Make all my troubles quickly an end. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, he all my cares and sorrow will share. Oh, how the world to evil allows me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and he will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus. Jesus can help me, Jesus alone.
share. I must know Jesus. I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus. I must know Jesus. Jesus can help me. Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Praise the Lord and a very warm welcome to everyone. The 6th and last day of the Global Crusade for the month of July. Now, isn't the Lord good? You cannot be in doubt of the fact that God has been good to us if you have come day after day after day. Ne o hane kpɔ gome le takpekpea me ŋkeke siawo katã me, ŋkeke atɔ̃ siawo katã me la, míexɔ nuwo katã su mía si eye míekpɔ Mawu ƒe nudzidziname katã le ŋkeke atɔ̃ siawo katã me. Nukunu geɖewo, Miracles that the magicians of Egypt cannot replicate. Miracles that nukunu have tɔxɛ completely siwo and totally free. míekpɔ geɖe eye amewo kpɔ ɖeɖe blibo eye Mawu wɔ nu gãwo le mía dome. Particularly in Tɔxɛ la, saving souls. tɔxɛ la And eɖe they luʋɔ come into the geɖewo, kingdom of ete God, luʋɔ geɖewo eye not luʋɔ just siawo the ge ɖe Mawu millions ƒe of men and women fiaɖuƒe la me, and children menye and ŋutsuwo ɖeɖewo, youth nyɔnu ɖeɖewo, alike. gake amewo katã, I want you, ŋutsuwo, therefore, nyɔnuwo, to join me sɔhɛwo. in blessing God for these things. Eye ata míada akpe na Mawu, worship Him for the míado things that He Yehowa has ƒe done ŋkɔ ɖe and dzi be the nu greater siawo things katã that ta, He promises to do as we bring kpakple nu gãwo the katã si ƒe meeting to a ŋugbe close wòdo na mí be today. yeagawɔ. To thank Him especially for those men Dada who akpe na have Mawu been ɖe saved at this ame time. mawo The katã, youth ŋutsu and the mawo, children. nyɔnu As we mawo. thank God for them, understand Esi that míele akpe God dam ɖe na Mawu ɖe nu intends siawo katã that ta la, they are in this for the long haul. They've not been saved at this season menye kpɔ ye woɖewo, to Mawu return na to wo sin ɖewo le again the nu next eyi season. siawo me ko bena Absolutely woagatrɔ ayi not. woƒe nu vɔ̃ me But ke these o who have ao. turned their back to Gakea, sin, these who have turned their faces Mawu ɖewo against evil, be these who woatrɔ have woƒe asi come azɔ alo woatrɔ woƒe to dzi find azɔ ɖe refuge dzidzɔ enu nyui in the gbɔ kingdom of eye God woakpɔ wo ɖokuiwo le will Mawu ƒe remain, fiaɖuƒe they la will aganɔ woƒe abide. dzime They ɖa will thrive in the faith eye in amewo anɔ Jesus' eye name woati le as we xɔse pray. la me First esi Peter míele gbe chapter dom 5, ɖa. I'm reading from verse 10. But the God of all grace who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Peter gbã This is the will of agba le God gblɔ for bena them. Mawu We're going to ɖe pray mí therefore that the eye Lord will perfect them in the eye faith. Mawu That the Lord ana be will ŋka míatsi establish le them in xɔse the la me, truth. míana That the be Lord will míaƒe xɔse strengthen them agatsi in ɖe their dzi eye pilgrimage, míaga and that the Lord will anɔ Mawu ƒe ultimately nɔnɔnu settle me. them in his eternal kingdom. That in the words of Paul's prayer in Ephesians chapter 1 verse 17, Le Efesotɔwo gbalẽ the God agbã of our Lord kpɔtɔ me Jesus Christ, the Father of glory, may give unto them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of their understanding, being enlightened, and that ye may know what is the hope of his calling, what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power towards what who believe.
live according to the working of his mighty power. Now it will be too much. It will be too much to hope that there will be no persecution, too much to hope that there will be no trial, too much to hope that there will be no distress, there will be no famine, there will be no peril, there will be no sword, there will be no nakedness. The Bible says, and you will pray. Nay, in all these things, they will be found one confessed to him that loved them. Amesi yenye wuko de lala wako ko gbore bele egbo no se de sia de nu na kento na kento mama mi kaklo mi ma domes. Pray therefore for them that as the rain descends, that as the floods come, and as the winds blow and beat upon this house of their faith, it will not fall. When they walk through the fire, it shall not burn them. Pray, and the Lord will hear prayer, and the Lord will hear. Door and an effectual is open unto our general superintendent at this time, open unto the ministry at this time, open even unto the kingdom of heaven at large at this time. We're going to pray that that door will be kept open in Jesus' name. Pasture of truth, desirable truth, a pasture of righteousness, a pasture of peace, pasture of ever-increasing mercy and grace from God. And that God will keep that pasture green so that the sheep shall come in and stay and abide. As for the Lord, that utterance will be given unto his servant, and he will continue to open his mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Pray that through his preaching, the truth will be known globally. Amagade ono wa onyi le juko gademe eye waje sinyatepela nyatepela awo aborevila waje sinyatepela eye nyatepesiala awo dole wume. Even now might cover the whole land and cover all nations. For the Bible says in Deuteronomy chapter 31 verse 12, gather the people together, men and women and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear and that they might learn and fear the Lord your God and observe to do all the words of his law. A man who takes the Lord seriously, that man runs away from the such a fear will come into the lives of men. And then the as that with the fear of God will come righteousness that will exalt the nation, righteousness that will drive sin which causes reproach upon any people, far and away from them. Pray that there will be a global awakening of that righteousness. For thus says the Lord of hosts, it is a little while, and I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with the glory of the Lord, said the Lord of hosts. Decree that there will be peace in the land, and peace will reign in all nations. I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then shall ye suck, and ye shall be borne upon her sides, and be dandled upon her knees, as one whose mother comforted. So will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. Eye madonu se le Jerusalem potulama eye tamia ga dogbe na me be mau bonuse ne wadidi eye vivichio katasio titere nyatepela unchila nyatepesio chichimi sibe nyaglomile nyatepesi de gajukola maune de amokata le juko katame eye ba. And finally, I will urge you to pray for one person, and that person is your good self.
In Genesis chapter 28, Mia verse emreba mia 52, dogbere mia "And rokwita. behold, I am with thee, and I will keep thee in all places whither thou goest, and I will bring thee again into this land, for I will not leave thee Yehowa bena until be I ya have no done anyi that klomi which I have eye spoken to thee ya of." God's aklomi favorite eye verse aklomi to gbo be Jacob manda in chile Totale, mianchi and I extend basere unto sime you ye po on tanu high. jinu And shire it do is mia will dia of avame saying, I avame o insist that you be blessed. esiata It's God's mo way dogbera of me saying, bia I mau pe insist loronu that o of nye all bena be people, mia of all ahode men, de mia you kpore in de particular be blessed. And you're going to say e that to mau me, ayira o even hana so, jagbena mau ha do, O God. Even e as you tuna have mo bena spoken, be alesi ne do, O God. gblea And he we will, nema and eye you will Yehowa find awe na o ha emancipation. eye wa na be Total jijo emancipation, not gbogbo partial blibo sia emancipation, ade total de blibo le o emancipation, ha not jiu ma ade temporary wala pise emancipation, menye be total ngo de emancipation suere before o we lo leave ka his kango de presence in gande Jesus' anye name. Father, le we o thank hagbo and we menye bless hagbo you mi for this fofo mi time. da pe no We eye bless you, mie O do Lord nko God, de for the ji things do that yi we si have o kata seen, the mi da things pe that no we de have nu so heard, kata O mi Lord God, gbo and eye the mi things se that we have apata experienced nu so already, kata mi ha and for mi the to greater things that you are poised to baklo nu do, so kata ne even ga be as mi we gather na ga again wo this last night. We le pray, O miame God, that you samam le will sia mi have do your gbera way. be Yehowa Oh, o yes, to de have your ka way in our bo mo lives, le O miame Lord God, eye and wo do nu si that de ji which be you yawa alone can do. nu si o de ka pe na tewa Meeting every man wo at le the point miame of eye na his do need, wa O me Lord sia God, me le ye pe satisfying hyanyan eye exceedingly do amo pe abundantly hyanyan above do what men can we think, wo nu si know, kata me or gbeto dare to atia kpo ask alo even atia this bia alo day of atia wo you, O le God, nkesia in we le Jesus' Yesu name. pe nkome Do this for your wo people, O sia na wo God, and juko let them apeto return eye na worshiping. bo ne Let them no return kafu omda thanking you, na bo no tro and kwa let kwa them kafu return, kwa O kwa Lord jijole wo God, bo jima eye na praising ne you kento in ma de Jesus' wo le name. wo We jimo le trust the Yesu pe man of nkome God unto mie cho you amma even pa now, me la O Lord gbla God, siome and eye mi bia believe that apeto your bena anointing upon akple him wa shine shall be wa mightier anoji than ever eye wa before shine and wa wodole sufficient, O Lord God, for the need toji of the nusentwe day eye in na wodo Jesus' name. eye na dasia Thank you for magedova hearing. gbeme Thank you for toji answering. Even akpeno as we abela believe benane do and so tomi eye ask mi in khose ha faith benabe and le receive by the same khosemela in mia Jesus' khonu name. gedeo le Amen Yesu and pankame amen. mi dogberale Praise the Lord. kafu na mau Praise the Lord. kafu na mau Please let us welcome the convener of the Global Crusade to the program. minamia do jana mashi nanye d'ici Praise que the pe Lord. zimenola I have the privilege of recognizing and also welcoming canned blocks CSN, CCN, OAIC, CPFN, and PFN, TECAN, and TEQUA. You are all welcome, please. nye do jana mashi I o also kata want to recognize and welcome the CAN Assistant Secretary, Pastor Dr. Dele Asaju. You are welcome. Also, CAN Director of Women, Youth and Education, Dr. Daramola. You are welcome. CAN PFN Vice Chairman, Pastor Leke Akinola. You are welcome. We also have in our midst PFN Treasurer, Reverend Peace Goody. You are welcome, please. We have the PFN State Deputy Secretary, Reverend Mrs. Juliet Benitier. You are welcome, please. We have in our midst too His Royal Majesty Oba Michael Gbadebo Onakoya the Orujeru of Igboye land. You are welcome, please. We have Pastor Prophet David Oladejo, General Overseer, Holy Ghost Fire Apostolic Church in our midst. Okay. Praise the Lord. Now,
We want to announce that mi di mia de if gbe you are fan be watching online ne and you le have given kplɔ mia your do life le to Christ duta eye ne tsɔ agbe na Kristo la from the beginning of this crusade, tso please takpekpe ƒe always gɔmedzedzia visit the link you will see on na the te ŋu on the screen. ayi enuŋɔŋlɔ si ne le We nu also want to dziƒe bring nukpɔmɔa dzi to our converts that eye there will be converts miedzi mia aɖo banquet ɖe atsi rally. na This is a special ɖo ŋku online na banquet ame siwo katã trɔ for dzime all hã bena those be watching online bɔbɔ si who gave their lives to Christ. aƒo And ame this siwo banquet will be katã coming up on trɔ Sunday, dzime 7th August eye bɔbɔ sia ava 2022. me kɔsiɖa si ne gbɔna ƒe ɣletia ƒe ŋkeke adrelia dzi eye nu geɖewo woatsɔ aɖo ɖa mi. Convener of this global crusade will be delighted to have you join this special banquet. Eye wole di be woakpe mi alo wodi be woaɖo Also, ŋku nu sia na mi be mia the aɖo global bɔbɔ sia me Believers kple banquet ame siwo katã trɔ on dzime Sunday, 7th August le kɔsiɖa si ne gbɔna 2022 at ƒea various be ɣleti group enyilia headquarters. ƒe The ŋkeke time will be 4:30 adrelia dzi eye mia do go wetrɔ kpa dzi. Now we are going to listen to testimony Azɔ mia ase ɖaseɖiɖiwo from the nations. le dukɔwo katã me. Jesus said something very famous one day in ancient days, and he said this. He Yesu said, gblɔ "Come, ne le you who ŋkeke are mɔ me bena be ame laboring, siwo and katã I will give le you rest." And I hope klovi that me we've been eye able to nyea find mana mi rest for vɔvɔkpɔkpɔ. your souls. Azɔ Rest miate in your aƒu du va mind, Yesu rest gbɔ in your miakpɔ vovo le marriage, rest miaƒe in your ŋutilã me, careers. miaƒe And if you haven't, dɔ me, I miaƒe pray srɔ̃ɖeƒe that this eye last me day ne of this mexɔ o la crusade, medzi that mado you're gbe ɖa be able to ŋkeke find mamlɛ rest sia la for nakpɔ your soul. vovokpɔkpɔ na Join us wò now luʋɔ as we azɔ sing natea songs anɔ from the mia me nations. esi mi le Be blessed. hawo dzim le dukɔwo katã me. Today is the day to be favored by the Lord. There shall be a performance of the promises of God. Today is the expiration of all reproaches and the sorrow. Strongly on our behalf, the Lord will please our God. Show yourself with us so strong to the world on our behalf. Prove yourself, O God, faithful in our lives, whenever we're being asked, where is your God? Give us alone, so that we say in our lives.
Sing for the sheep, in place of mourning, the oil of joy. Put on the garment of praise, for this time to arise and shine. The glory of the Lord is great. Sing for the glory of the Lord is upon you. For this shall be your portion by the hand of God divine. Show yourself a vessel strong to the Lord on our behalf. Prove yourself, O God, faithfully in our lives. When never will be asked, where is your God? Given us a Lord, so that we stand in our lives. Show yourself, O God, so strong to the Lord on our behalf. Prove yourself, O God, faithfully in our lives. When never will be asked, where is your God? Given us a Lord, so that we stand in our lives. Given us a Lord, so that we stand in our lives. Given us a Lord, so that we stand in our lives. Thank you.
me from the grave by name. You called me out of all my shame. I see the old has passed away, the new has come. You called me from the grave by name. You called me out of all my shame. I see the old has passed away, the new has come. Now I am resurrection power. You believe that Jesus, you have given us freedom. No longer bound by sin and darkness, living in the light of your goodness. You have given us freedom. I'm dressed in your royalty. Your Holy Spirit lives in me. I see my past has been redeemed. The new year has come. Now I have resurrection power. Living on the inside, Jesus. Giving us freedom. Giving us freedom. No longer bound by sin and darkness. Living in the light of your goodness. You have given us freedom. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. Sing my chains are gone. Freedom. You have given us freedom. You have given us freedom. Hallelujah. Now I have resurrection power. Living on the inside, Jesus. Come on, sing it. You have given us freedom. You've given us freedom. No longer bound by sin and darkness. Living in the light of your goodness. You've given us freedom. You've given us freedom. Freedom, 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 Praise the Lord. Kafo ne We're apeto going to listen to the mia testimony as ho dasedidio now azon from the online. We have le jutala testimony. dasedi la fi manami. The Lord is indeed doing great Apeto things wonu ganwo le juta. online. Things coming. We'll bring this one. Hey. Which came to us from the United Arab Mie ho Emirates, Asia Abu Dhabi, to be jo precise. The America picture pe juame. you'll see on your screen shortly. Eye no no metata si ke mie le kpo le mia pe Goba Eswani, mo kpo no ajia. indigent of Cameroon, but he resides in Abu Dhabi. He was diagnosed of cancer of the sinuses. Eye o do kpo le konji He has o gone kpo through dialysis, cancer ne. radiotherapy. You can see the scar. Mia Viewer kpo. discretion is advised. Ale si ke wo wo He had from donne. the radiotherapy. Eye mia kpo ye pe eta pe nchi ye pe nchi la. Mie kpo cancer pe do ale si ke wo ho ye pe nchi la. Eye mie kpo ekpo gome le tutopo mo nyakaka me le mia pe mo kpo no ji. Eye ŋusẽ mawu ƒe ŋusẽ a ekasi eya manchi Came back to church that he had gone to the hospital. eye o gbɔ tso kɔndzi That cancer is completely gone. o gbɔ so kɔndzi eye wova yi tsɔtsi Delivered. eye megbe ako dzo le tsɔtsi la Jesus Christ
Ova church là okpogome dzotoƒomɔ nyakakame. Eyo trɔ yi kɔndzi ova do kpɔla. Cancer si ke le edzi le fu ɖem nɛ la. Ekpɔ dɔyɔ blibo le eme. Eye velia miaxɔe ya esia tso Nigeria le Port Harcourt. Miase novia wadi eƒe ɖasia na mi. Novio kafukafu ne aƒetɔ. Ŋkɔ nye Sylvia Contembo Ofumbu William. Mel tso agbedotoƒe hameame le Port Harcourt. I have a leg problem. Eye afɔ nɔ ve nyem. Eye me yi ɖe kɔndzi la. Nye mekpɔ ɖo ŋtsi aɖeke o ke o be woawɔ edɔ nam. Enter theater on the 18th of January 2011 till dawn. I never get up, work out on my own. Eye esi me ko wɔ dɔ nam vɔ la, nye mega te nɔ te mo. Nye matem azɔn. Awɔ naneke o. Eye novio va kɔkɔ na yina chɔchi. Eye gba kɔkɔ na gbɔ. Eye firagbe esi me ke mo pe me le gbedom na ebe na de mi kɔ miaba si ɖeka yi dzi eye miatsɔ asi ɖeka sɔ ɖo afi si ke vevia li na mi eye wòdo gbe ɖa eye gbɔ bena ame mi do mia ɖokui kpɔ ebe nane le totɔ na be tsite mate ma nɔ nenema kpɔa ye tsite eye ye do ye ɖokui kpɔ mi kpɔm ɖa. Mi kpɔe ɖa ele zɔzɔm. Kpɔɖa ebe pewie ɖeke dzinu ade ya yemega zɔ le ba afɔdzi kpɔ. Mi kpɔe le zɔzɔm kafu na Mawu. Coming later as we return you to the moderator for testimonies from the Alpha location. Eye miadzo le dzuta miava afi si ke mɔ nyakaka le dzi yim le. Eye ne ɖase ɖiɖi ɖe miawo si le tsɔtsi kpawo me miaba ƒewo me la eyi yesu miasi be miate agogo osɔfo alo pastɔwo alo nɔviwo ne miama miabe ɖase ɖiɖiwo kpli miawo katã Mawu ne yra mi. Miele dzi yim miele ɖase ɖiɖi ƒe eyiyiwo me. Ɖase ɖiɖi ƒe eyiyi nye sia. Praise the Lord. Kafu ne aƒetɔ to mɔ ba me veve me la ŋkɔ nye Omorara Phyllis. Eye me tso Lagos. Eye vixi ke me kɔkɔ la ye be ŋkɔ nye Esther Philip. Esi me ke me dzivia me va do dzesi be edzinu nyi megbea be enuwo me le yiyim o. Matem aɖunuwo, matem adɔlɔ, matem mawɔ nu si ke ɖeviwo wɔna o. Neither to the assemblies. Even the daycare where I took her to, after a while they rejected her, and this made me to stop working. Eye To stay at home to take care of esia na be nye me gayina dɔ mo me va nɔ aƒe me dzo le gbɔ kpɔm Great Miracle Explosion Crusade. le When our father in the nukunu gbagba when I took her to ƒe dzotoƒomɔ nyakaka mea she was diagnosed of autism disorder. wole gblɔ be mekɔ ye kɔndzɔ wogblɔ be ɖevia ƒe ale si ke ɖevia ƒe susu ɖe alo ale si ke wòabi le susu me wòawɔ nu la be enuwo mesɔ ne nyui o eye esi me ke mieva dzotoƒomɔ nyaka mi kpɔ gome le me la tso kaka gbe ma gbea miekpɔa tso kaka gbe ma gbea ɖevia mete nɔa nu ƒom o. Eyo otona na be de ke ɖevia le wɔwɔ ma mele teƒe o eye menɔ Mawu dzi xɔm se eye esi me ke dzotoƒomɔ nya mi va dzotoƒomɔ nya kaka me eye mi kpɔ gome le mɔ ba me be gbedola megbe la
devia va le I said, this girl, she's a miracle child. The Lord has devia ye yombe dada mama le nkoyo le nufom le nyao blong mie cho kafu ne apeto mia no yipe vila mie kwa nukunu ve swesi nukunu ve e fisiko o kokolasia e hope nyila jinu enyi obe matem afonu ego dolele ma attention of the children, they are all by themselves. She was not eating. Eye matem a dunu with anybody. She couldn't see. eye devia She couldn't feed herself. matem a gbele kwa mereko eye enua ha chaka vinu ha echaka. The dumb will speak. This child, right from yesterday, started babbling. Eye Esther. Davis ya choka chola. Jesus. Davis ya ra choka chola. Jempo opo. Ele fefem. Obe sakpo. Obe ne kwasi pe na Yesu. Devia e kwasi pe na Yesu. Ebe ya ho mikro ya kwasi pe na Yesu. Mawu lolo. Oha ola ho da se di dialo. Da se di la bubu. Praise the Lord. Kafu na apeto. My name is Nkonye. Vovokpɔkpɔ from Sister Italian of district. Omero ke. Standing by Metro my side is Lagos. my son. He has been having severe toothache for about 9 months now. But on Sunday, it became very worse. At night, Evinyela. Eno just petting him through the bankum night. eye zambe ama gatel When I gave him alondomo. breakfast, it took him about an hour to finish his food. As he was eating, he was crying because of the pain. eye esimeke Yesterday evening, enuke no onrunela devia la vie femme la belle vevesem he did so. So after the prayer, I did not eye even put my mind there. chola We were le mopa sitting megbodola listening to megbela testimonies. So all of obe mia dalode afisike no mia vema devia we eye kodo gbeda wa nya susu yeme gade devia va devia jio I will give you food to eat. If you do not feel pain again tomorrow, we will. eye metone ebera nemi ya pomela Last night, I gave him food he ate. devia be ye podoyo mia ebe nemi ya pomela manda no na du nene dunu ne te mikola manya bena Praise the Lord. vevia wo vevia jo His name is eye pe adan pe amadin le si Praise the Lord. pe amadin de viasi I say, praise the Lord. mebe kafu na This peto child had Davis pains, yela toothache from rampant caries. Praise the Lord. levia epe rum eno evem Aged, the power of God will reach out to you today. eye in meteno Jesus' ndumo name. eye mo pensia di deji opodo yo Every day, besia gbela to keep up with life's challenges. humankind adikao noamiaji But a smile when victory is eye afisike nkokolela nyanya be jijo la fima maula achon koko adenu ujina o eye miekwa gbododo le mausi ne miape hia de siare nu eye kansama miakpoe adogole miape nchila mele yesu ben kome nkoko jijo eye don kona gbedodora nusema adidile wa gbeji eye gbesi agbeda nano nukom eye ne miese amemamle kola le nyemioji le nyendusiji la le jutala mimaka no nemake o le yesu be kome eye le jinu enyiliame jisike pe
Zimenola, nous sommes là quand Koumoui, Eye, Jinu Enilia, peu du Topomonia, Kaka, peu Tanyenye, From Anglican Grammar School, Ondo State. Jidudu Gan Pokpo Peu nous saint Jidudu Gan Pokpo Peu nous saint Eye Besiagbe Wotro Gane Choi Ezan Gani Eye Njisia Nji Gandrela Nya Odeka Plile Yesu ben comme Eye Devisia Devi Sohesia Sohe Nutusia Nutu Besiagbe Le Juta Le Yabaloji Le Satellite Oji Le Juko Katame Le Africa Le Asia America Canada Europe Bakle Arabe Juko Katame Tepesia Mela Nukoko Ano Agbesia Gbeme Para Chisike Alo CMK Ple Kumoyi Jidudu Pe Nusen Asumiasi Le Jinu Enyisiame Azon Miase Hajilao Jisike Pe Haji Ha Miase Wofegbe Maonde Yirami.
Praise the Lord. Praise the Lord. We have brought a very good news to you tonight. What is that good news? The good news is that you have been coming from day 1, day 2, 3, 4, 5, and 6. Yesterday we talked about there, and you are thinking that God God has brought your life today, impossible with God. Nothing shall be impossible. Trust in Jesus, and the answer is when it speaks, you know that it's done. With God, by faith, never by sight. Our faith is in Christ Jesus and the power of His might. Impossible with God. Jesus is listening and He hears your every prayer. Shake off discouragement and give the Lord your prayer. Impossible with God. You know that it's God.
impossible in your life. Votre yara nane kento manye nudokpo wowo lewo agbemo o. Praise the Lord. Kafo na peto egbenye gododo mamlea le Vovokpɔkpɔ blibo tonight is the final day. Jutukumonya kakasiame egbe yenye gododo mamlea miele mpopo kude Yesu Kristo miadela miahola eye miapetola Yesu la yenye ŋusẽ eye ŋusẽ kple atsea etso ya magbo. Mark chapter 1 verse 20. Marko pagbale tagban kpokui blabe vove. Bakple yepe nusema edia gbena gbogbovo do atoe. Eye wetroyala ade nusẽ si afia le wo agbeme. To yepe subola to ba mi siamina ji. Subola sike wochonami le yisiame abe nufiala gan kumo yenela. Va gba pe Vovokpɔkpɔ pe nyakpea pe atsekpakpa pe nyakpea be yaɖe mawo ƒe lɔlɔnufia be yewoayɔ dɔ woatso ka o eye nazu ʋuʋu ƒe ame eye wotrɔ ya la dzra ɖokuiwo ɖo elabe Vovokpɔkpɔ gbana gbɔ o eye hafi wòava la miaƒe hadziha si ke miekpe va ɖoɖo sia me be wòakplɔ mi ɖe hadzidzi me. Wotrɔ nyuie na mi eye miawoe zɔ va gododo mamlɛa va dzotoƒomɔ nyakaka gã sia me eye yayra wo nye na míawo katã na mía katã be míekpɔ gbɔ dzotoƒomɔ nyakaka sia me kple pasɔ kumoyi mina mía kafu aƒetɔ mina mi tsite mi afɔ dzi ne mía akafu aƒetɔ eye mía asubɔ Mawu gbagbe si ke si ŋusẽ le ŋusẽ tso Kristo gbɔ mina mía dzi ha. The God who evermore will be. He opened the prison door.
Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. And we are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's sing that one more time. And we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. And we are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, now we want to do a traditional Nigerian song. Can we do it together? Come on. Oh, yeah. Oh, Papa. Oh, shit, Papa. Oh, Papa. Awa dupe, Papa. Papa, Papa, Papa. Oh, Papa. Oh, Papa. Awa dupe, Papa. Papa, Papa, Papa. Oh, Papa. Oh, Papa. Awa dupe, Papa. Papa, Papa, Papa. Oh, Papa. Oh, Papa. Awa dupe, Papa. Oh, Papa, oh, Papa, awa dupe, Papa, 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 oh, Papa, oh, Papa, awa dupe, Papa. Come on, lift your voice, Papa, oh, Papa. Come on, oh, Papa, awa dupe, Papa. Papa, 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 oh, Papa, oh, Papa, awa dupe, Papa. Papa,
that chorus one more time. All my life you have been faithful. Declare that. And all my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness one time of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Praise the Lord. I want to use this opportunity to recognize the presence of Lieutenant Colonel Sholato, the commanding officer, 174 Battalion, Nigerian Army, Togo. You are welcome, please. Praise the Lord. The time has come. And the spirit of miracle, signs and wonders, Ike wana nukunu la ele agbasam kokobo la pisike nele le radio agbo le piensia abale ono le komejeji amene eye maupe gbogbo na agbasam le chigbana laji piensia la mau agatope dolaji eye wa afonu eye aonu ye o le nyabagbeme nyonyo abanya bagbe me eye mau anabenu yomi boa nyatro gbogbo aho tan mede kuku be nyakpenu nyemi akpe miabe pastor WF. Kumoyi pastor Wezo. Praise the Lord. Hallelujah. If you have your hands there, Nenyebe alovelasio le radio agbof kapopo ya mete fuasikpe. praise the Lord. Kafu ne mau. What I hear looks like a local Elle kwa benya ba sikpe fufua. Me yingodao me dejio. Fuasikpe ase sende na peto Yesu le fiensia. Praise the Lord. Kafu na mau. You will shout tonight. Fiensia mau ana na adoli. Anna na jiha. Mau anna na didase. Of the goodness of God. Elabe ele nui wogenao. Throughout this crusade, Le dutopo nyanyi kakapo dodo ya kansamea. we have found him to be faithful. Miakata mi ekpobe mau ewo nu tepe eye wo nyoto mena mi alegbegbe. Fiensi enye zama mlea. Eye maglobe enu wuli yo ga kpoto le tepe ma. Fefe sese de yo ga kpoto ga le tepe ma. Ekokuchio, infirmity, sickness, toleleo, aye nu sianu ikenya bonsam pe nu babla ululio le gbowa. Sande ala apetola la polo katara la gbome abe akapakle ha. Tonight, Fiesia, after the final nenye bene se amen mamleto voa. Don't go away. Don't rush away. Megawo kaba hao. Here. Elebe na lala. Ase. Akpo. Nusike mau. Wola gbome. Le fiesia. Megaglombe a. Ne me va ya pe me voa. Ma ve se da se di dia. Ao. We akpoto na radio agbo. Fiesia ya. Mi da se dige. E nu yi mau wona moa. Le nous imau wone onto ha ele bloge Togo jukwa katanase You are a receiver. Ela be mau anabe na pokome le pe nukume le fiensia. What's your face? Tika ambu amemare ha I can't even see. Yemele poula kwasi ejida menye bene bobo ya kwaboa ele yoyoge with my two eyeballs eyenya ha ma asenko be mau wonane now. Because you will discover whatever problem you brought tonight, nothing is impossible.
I said you will do your own. Well, you raise up that Father, in the mighty name of Jesus. I come tonight representing you and saying nothing shall be possible in any life. I pray you will open the heavens. Power, anointing, authority, unction will come down in a mighty, unforgettable way in Jesus' name. Show your love. Show your mercy. Show your grace. Show your power in every life tonight. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Tonight, you can sit down. God bless you. Sit down. The blessing of the Lord. Tonight, we're wrapping up everything about emancipation. Total emancipation. All round emancipation. Assured Vovokpɔkpɔ si ke me wona mi kaka ɖe dzi le. Vovokpɔkpɔ yina kpɔ egbe. Vovokpɔkpɔ yi ke anɔ anyi na wo anɔ dzi yim. Vovokpɔkpɔ yi ke anɔ anyi na wo ɖaa le agbewo me. Kakea, medzi be ma de nane fia wo be ne nyi be edza be ƒle nane le asime alo le fiase me ero adze si mɔ ero anya mɔ yi ke dzina to ayi fiasea me alo ayi asia me. Bena perfect, great, total. Vovokpɔkpɔ blibo ya nogo ya na nɔ anyi na wotsɔ yi daa ma fia wo mɔa emɔ si ke akplɔ wo eye vevietɔ ke miedza ƒota na nuwo katã fiasia mawu nye emɔ si ke akplɔ mi ayi ɖe vovokpɔkpɔ blibo kpakple dziɖiɖukpɔkpɔ kple Emmanuel. Vovokpɔkpɔ tso Emmanuel gbɔ tso eya si ke anami dziɖuɖu la me tanya nye emɔ si ke kplɔ ame yina ɖe vovokpɔkpɔ blibo me kpakple Emmanuel ke ɖu dzi na mi se gɔme nyemegblɔ be eya gbɔ ye vovokpɔkpɔ tso na va na. Nyawe yeji otona vana vomeza nyachi kpakpli be nenye be eli eyama gbɔ le zɔzɔm kpakple yama wɔ ɖeka kpakple yama eye me klã ɖa tso yama gbɔ ele kpli zɔzɔm kpakpli yawo katã yi la eɖa le aƒe me la vovo la nɔ gbɔ ele dɔwɔƒea vovo la nɔ gbɔ ele asimea vovo la nɔ gbɔ eye fi kake na yi o fi kake na kpɔ ɖokuiwo le la ne eya le kpakpli wo la vovokpɔkpɔ blibo anɔ anyi le agbome ɖaa matse fia o Luka kpagbalẽ tatɔ tikpi enelia abalẽ si ke woŋlɔ ɖi le aƒetɔ la ƒe nyame le Zaya nyagblɔɖila ƒe nyame bena ame si le li dom le gbedzi ƒe gbe nye si midzra aƒetɔ ƒe mɔ la ɖo miwɔ eƒe mɔtatawo dzɔdzɔe. Emɔtata yi ke akplɔ yi aƒetɔa gbɔa wɔe woanɔ dzɔdzɔe ɖe emɔtata emɔ gã yi ke dzina to la ele be na aɖe mɔxenuwo katã ɖa le mɔa dzi miwɔ eƒe mɔtatawo dzɔdzɔe eya ye Yohanes mɔtsi de ta me la va wɔ be hafi Kristo na va se nyagɔme be eɖo la ta mɔa ale bena amewo na kpɔ mɔtata ale bena enaneke manyi mɔxenu anɔ mɔa dzi voa amewo wa ke ɖe aƒetɔa ŋuti ta keto na sem be fiɛsia la mele mɔa fiam o emɔ si ke dzi na to mɔtata gã si akplɔ ayi ɖe Emmanuel gbɔ eye ne eke ɖe ŋuti la ana wo vovokpɔkpɔ kpekpe atɔ̃lia egblɔ
bɛ woaxe eve sia eve eye woabɔbɔ to sia togbɛwo sia ɖe anyi nu katã elabena nenye be to le afi ma emɔ mate me adzɔ na yi afi ma o emɔ makplɔ ayi o ele be woaɖe to kple togbɛwo ɖa ele be woaɖe to kple togbɛwo ɖa ele be woaɖe etowo katã na be mɔa nadzɔ ale be ame sia ame nate ma ayi gbɔ mɔxenu aɖeke maganɔ mɔ dzi na o mebe le mɔxenuwo katã le ɖe ɖa le mɔwo dzi nuvɔwɔlawo ato mɔ ma dzi eye woakpɔ ɖeɖe tso nuvɔ si me ne dɔnɔwo to mɔ ma dzi la woakpɔ dɔyɔyɔ nenye bena ame siwo nu ɖeɖi de ame yiwo gbɔgbɔ vɔ̃wo le nyamam ɖe nu no to mɔ ma la woakpɔ vovo nenye be le kaka ɖe me la ne to mɔ ma dzia nakpɔ vovo la be mɔa dzi le kɔkɔ ge ale gbegbe be fiesi ya nane kentɔ maglo wɔwɔ na wo gblɔna be amen ega ye dzi gblɔ be eye mɔgɔglɔwo la zu dzɔdzɔe egɔme ɖe esi ke ne gbɔna aƒetɔ la gbɔa naneke ma nye gosulo ma nɔ mɔa dzi o naneke ma dza mɔa o emɔa katã ma nye ayi dzi aba gɔme vɔ emɔa na zrɔ ale bena ne nu sia nu sɔgbe woɖe towo ɖa ɖe togbɛwo ɖa eye mɔa glɔ vɔ wodzɔe na ma ɖe meva oa ke magatsɔ nya ɖa ma ɖe ke tso la be mawo ya ta mɔa vɔ tɔxɛ ɖea mawo le mɔa ta ge emɔa la zrɔ ale gbegbe be nato edzi eye nake ɖe Emmanuel la ŋuti axɔ nukunu akpɔ ɖeɖe akpɔ hayahaya akpɔ gaɖeɖe kple katoto eye akpɔ be wo vovokpɔkpɔa anɔ anyi na wo tsɔ yi daa abaleke ne le xɔ ge le fiesi le Yesu ƒe ŋkɔme ne mɔa dzi kɔ ne mɔtata dzɔ eye aƒetɔ be mɔwo le dzɔdzɔe akplɔ tso afi si ke ne le va yi aƒetɔ la gbɔ to xɔse me eye Mawu be akpɔmlanyi na mɔ ƒe lɔlɔ ake ɖe nuwɔ la ne va aƒetɔa gbɔ nɔvinye maka ɖe dzi na be axɔ yayra tso gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔme elabena elɔ wo nya gbɔ elabena nusẽ le yamasi elabena ne eya le me la gblɔna be ne Mawu le me la nuwo katã ele wɔwɔ nukunu yiwo mi hiã nu sia nu yi ke eya ŋutɔ dzra ɖo ɖi na mi la ebe le fiesi ya mɔtata bena yafi ma emɔ yi la kplɔ yafi ma mɔ yi dzi na to ayi teƒe ma la fiesi ya yi ke ma fia o mɔa o na to mɔ ma dzi nye ya ma to mɔ ma dzi la gblẽ be nye ya ma to mɔ ma dzi to mɔ ƒe amenu ʋeʋẽa mɔ ƒe ŋusẽ kple mɔ ƒe yayrawo akpe ɖe ŋutiwo be naxɔ yayrawo katã kpekpea ma dea eye bena nutilãwo katã nakpɔ Mawu ƒe xɔxɔ la fiesi ya akpɔ Mawu be xɔxɔ la gome tsɔtsɔ ke le xɔxɔ ya me vovokpɔkpɔ le xɔxɔ ya me ŋusẽ xɔxɔ tso Mawu gbɔ le xɔxɔ ya me eye dzidzɔ kple asetsotso le xɔxɔ ya me nɔvinye ɖo ŋuti na gbedodoɖawo katã le xɔxɔ ya me wo katã ele xɔ ge nogo le fiesi ya haleluya axɔe blibo maka o la blibo ŋutɔ woanɔ na Yesu ƒe ŋkɔme ta mɔtata si ke akplɔ mi ayi ɖe vovokpɔkpɔ blibo me kpakple Emmanuel ke ɖu dzi na mia Emmanuelia eya ye ɖu dzi na mi Emmanuel gɔme nye be Mawu li kpli mi anɔ kpakpli wo Mawu nuwo katã be wɔla li kpli wo Mawu xɔnametɔ anɔ anyi kpakpli wo Mawu ŋusẽwo katã tɔ la ɖe anɔ kpakpli wo elabena ye ŋkɔe nye Emmanuel ye ŋkɔe nye dziɖula
Alléluia. Eya du dzinami. Ekwete Emmanuel tala. Edu kakao yo katani me tom ne la dzi. Fiesi ala demone ko. Ne va Emmanuel ya bo. Eya ke wona no yeye. Eya ke khona name. Yenye do nchine agbeme kukio kata. Ne evegboa. Oh, moi le tata d'arrivo. Vous lava, kadede lava, koko lava, toyoyo lava, katutu lava, kokuchio lange le konao. Ya yira o kata le kwesosonao. Kinsia le yesu pen kome. Eyebe nou tila o kata gomede. Amekbeto kata, amekbeto. El a fima ohane lemelo. Amekbeto kata. El hane lemea. Bebo hane nou tila ya omea. Nou tila o kata akpo. Mau pe koko nyama kpo mambe koko. Bebe ma koko mambe koko. No binye. Akpo mambe koko. No binye nou la fima akpo mambe koko. Nou tila o kata akpo mau pe koko la. Koko. Abana lubon o kata. Nantila, abana susu, abana lubon, koko yamela, chochoke leme, Vovokpɔkpɔ leme, toyoyo leme, katutu leme, nokunu leme, tijo leme, yayira leme, nuo kata leme. Eye woya, apeto le dongbe no be, akpo yebe koko. Bona be amen. You know, Enya. I put strength into my amen so that any force of darkness will know when I say amen. Neme amen nara merula kule pakple ata alebena neme kule nene mala gbogbo vonto hanya be ame ale khonane le radio agbo le fiesi ya me enu ame to ma to fiame le fiesi ya le mawu nya be ya me nu gbanto yenye Vovokpɔkpɔ enu make velia Vovokpɔkpɔ yike maga tro gbogbo de megbe o egome ne kpɔ vovo avoa ne kpɔ kadede voa ne mawu tu kawo voa maga trɔ yi ɖe megbe o megbe yiyi megale o ne dziƒo mawu wɔ nane le ame ƒe agbeme ɖe enua mega gbɔgbɔ yina megbe o lo ta anye nu yi ke nu tɔtrɔ megale o dede kpɔkpɔ wa de ne xɔekwa xɔe ne xɔmɔ be nusẽ fiesi ya exɔekwa exɔe eye nu velia nye Vovokpɔkpɔ yi ke tɔtrɔ maganɔ nu o nu tɔlia Vovokpɔkpɔ yi ke naneke mate ma va aka ake naneke ma va ake mɔne o naneke ma va awe nu o naneke ma va didi kpɔtɔ be na mo trɔ gbogbo yi afi o tso va egɔme naneke mega tem aɖe ɖa o tagba ele be na akpɔ vovo enumake etɔ̃lia miekpɔ be miedza akpɔ akpa mamlɛa Vovokpɔkpɔ yi ke naneke magate ma ɖe ɖa o to nu teƒe wɔwɔ me abe dziɖule ne medo gbe ɖa be nanye dziɖula nye ma nye dziɖula eye gbɔgbɔ yi ke na me dziɖoɖo yi ke nana mi dziɖoɖo la aɖu gaxawo katã dzi le agbewo me eye susuwo nutetewo nu yiwo ne nya wɔwɔa atrɔ gbogbo ade agbewo me na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me Vovokpɔkpɔ enumake eyi ke naneke matrɔ eyi ke wo ma ɖe ɖa o gbã miaƒo nu aɖe akpa gbãtɔ agɔme nyuie ɖeɖekpɔkpɔ enumake to Yesu dzi xɔse me Galatiatɔ ƒe agbalẽta gbãtɔ kpekpe atɔ ebe si ke wodze Mawu nu kpekpe atɔlia ke esi ke wodze Mawu nu si tiam le dadanye ƒe dɔme ke eye wòto eƒe amenuveve me yɔm la nu Paulo le ƒoƒom le teƒe ya enya gaƒoƒo ma yi ke dzi Mawu ƒe yɔyɔ va eƒe agbe me eye wogblɔ be edze Mawu nu be ɖe wòatia enye ya hã enye nu vɔ wɔla ya enye yi ke nye amewula ya
ame badaya o ejema unu be eya ntɔe dem da gato keke dada nye ƒe dɔme ke eye azɔa eyɔm to pa menu veve me menye nye dɔ nyuiwɔwɔwo lo ao menye to lɔlɔ yi me ɖo ne ame o eye lɔm bom menye be mele subɔm ta ye o lo ao mawo dometɔ ɖeke ŋutɔ mele me o ebe eyɔm na dzimetɔtrɔ eyɔm be makpɔ xɔxɔ eyɔm be mava dɔ yeƒe dɔme nyɔnyɔ kpɔ to eƒe amenuveve me fiesia se nane gɔme be ne si ke wole ta mɔa emɔ esi wole ta mɔa le dzra mɔa dzi ɖo be na zɔ to mɔ ma dzi ava aƒetɔ la be xɔxɔa gbɔa nɔvinye me asinu dɔwɔnawo me o ebe de agakpe siwo ƒo la ebe xɔm le tsi nam na etsi kpakple ʋu si ke sra to wo ahadawo me la be woa ahayam eye nya me si ke wone elabe nya datsi fafawo matem awɔ naneke o numawo katã matem aɖeme o nye kɔkɔ kpekpe gbadza ebe xɔm ebe ne me va ɖo aƒetɔ be fiazikpui la be ŋkume la eye menɔ te ɖe wo fiazikpui be ŋkumea nye kɔkɔ kpekpe gbadza ebe xɔ nam dzro eɖe fia be to mɔ ƒe amenuveve me ye eye yewo ta mɔ le zã yame ne va xɔxɔ anyetɔ o enumake asu asi o mebe enumake woatsɔe ke o enumake nakpɔ vovo eye na dzidzɔ kpɔkpɔ age ɖe agbewo me kpekpe adelia bena woaɖe via afiam be ma aɖe gbeƒãe le nukatrɔsubɔlawo dome ebe enumake la ebe nyeme enumake lo ebe mawo ƒe amenuveve sɔgbe nɔ mawo ƒe amenuveve li nam esi wo ta mɔa nam esi ke wo ta mɔa nam ta mɔ tata li ta ele yɔm ta o hã le yɔ o ebe mawo le yɔ o hã le radioa gbɔ le zaya me ta me sia me fi kake mi le kesia le senkɔ nye tso kaka duta yi ke mi le fi kake mi lea aƒetɔ be de yele mia yɔm egɔmbe nane atema atrɔ ame ɖe ŋutilã ɖe ne wòakpɔ aƒetɔ be xɔxɔa enumake eva lo bena yeme be bia nya ŋutilã kple ʋu o nenema xɔxɔa va na ma nenema nato akpɔ mɔ ƒe dɔyɔyɔ enumake dɔyɔyɔ zãyamea ele me va ke enumake axɔe enumake Mateo bagbalẽ tablave Mateo tablave kpekpe blatɔ̃ vɔ evelia Yesu nɔ titre eye wòyɔ wo dɔyɔyɔ ele wo yɔm eye esi Yesu le titre tɔ la eyɔ wo va egbɔ gblɔ bena ne yɔ woa egɔme dzi be yeawɔ nane na woe fika wa mama de ha awɔ nane na wo le fiasia ele yɔ wo be enumakea na ba kɔ vovo kpɔkpɔ ya egblɔ be bena eye eyɔ wo tikibla tɔvɔ tɔ̃lia egblɔ bena wogblɔ nɛ bena aƒetɔ bena míaƒe ŋkuwo na ʋu míaƒe ŋkuagbatɔ yawo ŋkuwo gbanawo wobe ŋkume le nu kpɔm nyuie ɖe o ebe yewo me naneke ŋutɔ kpɔm o Yesu le gblɔ na wo be mele yɔ wom eye numake ya yɔna bena wova eye ne va gbɔ enumake la abia wo se be nu gã ne dzi be mawɔ na woa eye na ake nu agblɔe nɛ na bie ame yawo gblɔ be bena míaƒe ŋkuwo na ʋu kekebla tɔ̃ vɔ nelia Yesu ƒe dɔme trɔ ɖe wo nu
Sayamea, There's compassion. Yesu peut tomber à trois de nous lo. Mercy on you. Yesu a comblagne now. The Lord looks Après toi là, akpa au kaka, He looks at akpa au fupepe, He looks at akpa au tolele, He looks akpa au at the lame burden bebele, of the Lord akpa upon your al life. akpa He yo looks kata le at the pewa, distress of akpa your le life ke because ye of the condition. susuma me Your jako physical anyina odo, condition, aye your akpa moral kakaka, condition, aleke wo susuma your le do, family aleke condition, nono me ale fumo your amedo, financial aleke condition, ganya o le do, aleke ne da he do. Aleke nu le hia omdo Yesu la kpɔ nu mɔ katã ye wa nu ka atrɔ tɔme de nuwo abe awo ame ya enumake gbɔna be enumake yina bena eye enumake wo kpɔ nu eye wo dze eyome hallelujah edi be anɔ anyi kpakple wo la ya nɔ gbɔ wo la eye ya zɔ kpakple wo la nɔvi. Ne o ha ne dzi nenema pɛpɛpɛpɛ ale be vovokpɔkpɔ na nɔ anyi na etsɔ yi daa ale be Mawu ƒe nya yiwo katã ne se nukunu yiwo katã ne kpɔ woakpɔtɔ anɔ agbo me ye naneke ma tutu da woa ele na wo be na da fɔ akpɔ vovokpɔkpɔa enumake. Novelia nye vovokpɔkpɔ yi ke magagbugbɔ ava megbe o. To ƒome dodo me kpakple aƒetɔ la ne be le aƒetɔa gbɔ anɔ egbɔ eye nagblɔ be edɔm eyɔ dɔm eya ta Mawu be ɖokuinye ɖe maɣla ɖokuinye ɖe gbɔ eya ede gam eya ta le be manɔ anyi kpakpli nyametsotso wɔwɔ ya enya gɔme se ma nyametsotso wɔwɔ ya ana bena ne le do ƒome kpakpli ya ana be wo vovokpɔkpɔa anɔ anyi na wo tsɔ yi daa be anɔ anyi kpakpli esa ɖevitsiwo do ye miakple eya ma koe ye gbɔ ko nanɔ eya ana be vovokpɔkpɔ nukunu ne xɔ fiesia anɔ anyi na wo tsɔ yi daa. Ne ele eya mame ebe ne mi no menye nye nya ano miame ne nye me no menye enu ejieji etia yi nye nya o ano miame la Yesu gbe na ekema musike mi no biala ekema wa wenami hallelujah gbe na amen do wo pa gbale etafe Bibla ne vo de ke ma cho fian o Bibla eye amesio konyala mise gome yike o senyavoa o trojime enya yo be on trojime wa demo chitanao eye chicho abe ao me kaila gbonya na mi ha eya ko mile no te pokoko la mi tibe na de susu me na fana mi apeto be kokko na fana bana mi ebida be esiko o senyala o konya kpakple chicho eye o demo chitanao ye keke ma wa cho luvo anobe akpe eton gbede wo nu o cho pere onu o cho pere xɔsetɔ yiwo li koko anti eyata ne tsɔ agbo na aƒetɔ la omega gbogbɔ na yi na aƒe me abe bɔba na anyi na aƒe me agbe sɔleme dede awo eɖo la adzi sɔleme ƒe mɔ tsɔtsi ƒe mɔ afi si ke do na Yesu ƒe ŋkɔ ɖe dzi le afi si wofiana Biblia le titotito afi si ke ɖena tsena be Yesu nye mɔ la ye ɖeka nye mɔ la meka tsɔtsi ma ƒe ŋkɔ yoyɔna ne o tsɔtsi si ke dea bubu Yesu ŋtsi doa Yesu ɖe dzi eye wokplɔna mo be woadze si Yesu la be ye ɖeka koe nye nuwo katã le nyaba gbemea Biblia ne vɔ velia kplɔm ɖo makle na o ebe eye wonɔ apɔstolo be nufiafia habɔbɔ abolo kaka kple gbedodo da me elekpe ya habɔbɔ me wonɔ habɔbɔ me eye woka abolo kple gbedodo da minya eke ne ba aƒetɔa gbɔa ne trɔ dzime ba aƒetɔa gbɔa ne wo ame kpɔ trɔ dzime wa zã ya me ya trɔ dzime le radioa gbɔ eye Mawu ana wo ŋutsifafa ana wo dzidzɔ
Anao dede, anao toyoyo, anao katoto, anao vovokpɔkpɔ. Eyeji, globena wono apostolo be habobome, wono habobome, wono nufia fiame. Ekebla ne voto, vovoga va amewo katanji. Eya apostolo wo nukunuo. Epea, nukunuo sokpo. Abaleka me ho sokpo ne. Bonabe amen. Nukunuo sokpo la. You will get your own. Eye wo han ahoto. Elabe nukunuo le gede. Nukunuo sokpo. On the quiet side there. Ele. Nukunuo le na me sia me kele toje le piensia. Nukunu. Oba me gede o. Amenya amele menya amele nukunu hogele piensia be gomedele ne. Nya kata kakaje. Pastor be ye ntoko ha. Ye le foye be nukunu le piensia. Amegede o. Eli kaka pomewa akpoko meleme eto la akpoko mele no la akpoko meleme fofo dadao amesia makpoko meleme. Hallelujah. Ele nane hoge yike unto na to didase le feyame le kinu yame la na mauta nukunu ade ja ji okpo. Hallelujah. Vovokpɔkpɔ be nukunu de agera gbome eye ma pe tome nyo pe nukunu agera gbome le Yesu pe nkɔme. Ma ba gblɔ be edzro be ŋkeke ɖeka ve tɔ ne atɔ edzro be nye hama kpɔ gome le me. Wo bowe la di dase na me o. Aƒetɔ be nukunuwo aƒetɔa ana agbe. Aƒetɔa ɖo hiãwo ŋuti na o. Aƒetɔa asia mi ɖe ta na o. Aƒetɔ la wɔ nukunu le woagbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Il avait vovɔ gã ɖe va amewo katã dze ye apostolowo wɔ nukunu geɖewo kple dzesi geɖewo le Yerusalem. Menye apostolo ɖeka wo lo, apostolo ɖeka petɔ newo wuieve kaka albale ko sɔgbɔ ko la wo katã tɔ so apostolowo. Mawo ƒe amisisi le va wo hã tsi wo abe apostolo ene. Mebe amisisi ke kpana kɔkutsiwoa xɔe wotrɔ ya. Na tɔnu kunuwo dzi, katutu na va me, dɔyɔyɔ le va me, vovokpɔkpɔ blibo, tɔwɔwɔwo, tamatɔ, kpekpe wuieve, dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tatɔ, kpekpe wuieve, eye dzesi kple nukunu geɖewo, egakpɔ nyatsia, geɖewo, me ɖeka ve wo lo. Wobe amea be ŋkuʋu akpe ne Mawu vɔ menye ame ɖeka ve tɔ ne o. Ame yiwo katã wobe ame sia me la ne toku yiwo ne mumu yiwo ame sia me wole nukunu xɔm ŋutɔ ko vovovovovovovo. Bibla bena nukunu geɖewo la menye ɖeka me ve me tɔ menye ame ne o ele va me wobe geɖewo xɔgo hã ne le fiesi ya. Nukunu geɖewo va me to apostolowo ƒe asi dzi le dukɔ la dome eye wo katã wonɔ anyi kple tame ɖeka le Salomo ƒe akpata la me kpekpe wuienelia gblɔ be ke ame geɖewo eye ke ame geɖe wu va kpe ɖe wo nu kpekpe wuiatɔ nenem bena wotsɔa dɔléleawo hã doa go va ablɔ me eye wotsɔna wo mɔna abawo kple abatiwo dzi bena ne Petro gbɔna la eƒe vɔvɔli ɖeɖe ko nadze wo dometɔ aɖe dzi. Ekpea Paul Petro ƒe vɔvɔli ɖeɖe ko enua va ɖo ɖoƒe ɖe ale gbegbe bena ɖe womeganɔ te kpɔna nu ka gbedodo ɖa o. Ne wova pastolowo na va to gbe ɖe ta vɔ ne Paul Petro va le yiyim ɖeɖe ko nɔvinye vɔvɔlia yɔna tɔwo la. Miese be le tatɔa mea miese Petro ƒe gbe
also will see in chapter 9, the touch of Peter healed the man, touched him and said, rise up in the name of Jesus. His voice, his touch, his preaching, what miracles and Hallelujah. Ne nous kuno le tchotchom ne ne mako bada ke no vi saya mere amesia meleto ti nu hoge bebe amesia meleto si nu hoge eye ne Petro pe vovolito di ku ya Adelia eye ame hala to ocho eju popo ti o pokla Jerusalem hala me ba popu eye ocho na dole la o kle amesio me pakoma le fudem na la ve eye o dagbe le wo katsanu e dagbe la menene nu ha wo katsanu amesia me o kata. What does everyone mean? E gomede Means you. o haneleme Everyone. Wo Except kata. what does it mean? E gomede Means you. Yakata Means egomede partaker to be wo haneje gome pola le piensi ape ya ira ikeja va meme kunu ike na hoa ano anyi na o ejieji e na ne kema ga hoeda la si o you understand me you understand pale tanyilia ke bibla ton for de ke ye tete Yesu bana you da to si o ko eji sela bena ne mie no ne mie no note keto enya nusita ele esesena bene wonyama chocho kwadenum egbobe zade kolo mejibe mano kameten be siasiagbe ne mano lameseme ne lamena no asinye nyede alebena matem no lameseme nyue enya nu ita ne wo nkeke de kan keke to komega te wonewa la ba o de kale wo enu sianu yike won to ne ka kono china tre wona amatema ba yeji ha minya eyata ne posu ku vi o china peme ogbona be no to kwa ikala baba yin to nyere kama ba yi minya nu ita ye no o mete ba yi na go hawa eye o na dodo ka komete zona leji wa nenyebe eva suku home eye la suku kwame bame jaji ejeji chicha nu fiala ikele nu fiame mila le miakata plom yo anele no vi o tomea miakata mile nu de kaoma akpobe alea e miatem anon nu imebenya wajida eyata c'est tout le tepe vous eyata me kade do ki o da kao bokome no hambo bo me pakle khose tomao na jibe yebe de popo nu yo kata ne khoa anonyi na ida elebe na kede hambo bo ame na kede hachocho ame egomede habobo ano habobo ame nyano ju everybody nyakata nyano ju makes e wonebe nyatema yinko move upward e na me yinko abale me do alolo gbe amebe gbenoju ye ya fudia eto damiano ju gbe ano ju na mi Yesu globere na no me na tema ano wojue now be na tema ya zonli ajia ne Yesu be na mi no nyanyame eye ekemala mienye je nous sommes la fanfan o que bla tobo fait e mi a jesi nyatepela la omi uploade diwe amadele kokolombe pastor me dibe mangolo nyachi mayi kene fifia mega chodo egomenyebe egbeno jude ye ria budiato me ko se bene se gomazo hallelujah
everybody. Ta nenye be nya be gbele du nya kata mi le jua de. Ye mi atem awon nane. Ta mi be ade do kio la kayo. Ne be mi le penya no viwo nya kata mi le. Habobo ame. Le apostola be habobo me pe no vi Kristo towa. By the grace of God, papa me nu fefe me la. Ni akpato anno Kristo ameda. Nu kunu ha anno anyina oda. Your deliverance will be Gadewa anno anyina oda. Ye nu nyi yo katsa na koto maubo. Vovokpɔkpɔ yo na ko le dodo ya mea. Ayo na ko egbe. Ayo na ko chava ya. O kato anno anyina oda. Yesu pen come. Nous pensons à Numakea, Tchakbeuna, Velia, Yaira Yoma, a relation et ton lia, une année matema à tuchuda. To nous te fait wawa. A paple, allo, a pena, no avec Chidulene, donc Bedabanani Chidula, et Vovokpɔkpɔ ya na swasio. Vovokpɔkpɔ ike nane kentɔma va dedao. Nane kentɔma dedao. Egome kwasira deka megbeya. Ekpɔtɔ le Yesu agbɔ. Kwasi dinu deka. Kpɔtɔ le Yesu agbɔ ƒe deka. Ekpɔtɔ le gbɔ ƒe patɔ. Va se ɖe esime ke Yesu ava va. Naneke ma dedao. Abonsam ma va dedao. Ma va de Vovokpɔkpɔ wa dao. Tɔlele de. Ma va de. Wo Vovokpɔkpɔ ya da o. Bebe kekia me ike me mie le goha ma de wo Vovokpɔkpɔ ya da o. Tɔyɔyɔ anɔ anyi na o. Vovokpɔkpɔ anɔ anyi na o da. Xɔxɔ kpɔkpɔ ya anɔ anyi na o da. Gadede wa anɔ anyi na o da. Mawu ƒe nu nyiwo kple nunana yiwo katã ne xɔ le dodo ya mea ne nɔ anyi na wo tsɔ yi da le Yesu ƒe ŋkɔme eye ene ale anɔ zɔzɔm la ava ɖo ya ɖo yi nenye be wotu asamoa le dziƒo vɔ ɖe nɔvinye nenye be mekpɔ tu exɔa vɔa mava ɖe wo dzo mava kplɔ dzo. Ele be nenye be ne haya xɔ le me le anyigba gɔ hã dziƒotɔ ya ma haya xɔ la nɔ me wo lo wo ŋutɔ nava ge ɖe dziƒo xɔa me asamoa me medo gbe ɖa be nanɔ Yesua me ɖaa. Mawu ƒe amenu veve, Mawu ƒe dɔmenyo kple ƒe ŋusẽ ne kpɔtɔ nɔ dɔ wɔm le agbo me ɖaa. Nanye tsiɖula ŋkeke sia ŋkeke wo ana wɔ nu na ƒetɔ la be fiaɖoƒea. Nanye tsiɖula gbawo tso gbe woayɔ be nɔvi tsiɖula. Gblɔna be amen. Any brother Victor over there? Ne de tsiɖula le teƒe ya. Wole ɖɔli ŋkɔ na wo la ŋkɔ tɔzu nɔvi tsiɖula. Tsiɖula ma ne nɔ anyi na wo daa. Any sister Victoria over there? De sister Victoria de la fi ya. Hallelujah. Voices are louder than the brother Victor. Your victory. Tsiɖuɖu la nɔ anyi na wo la. Wo ŋgɔgbe dede. Wo Vovokpɔkpɔ anɔ anyi daa le Yesu ƒe ŋkɔme. Romatɔ ƒe agbalẽ etanyilia kpekpe blatɔ vɔ adrelia. Romatɔ ƒe agbalẽ etanyi kpokpoyi blatɔ vɔ adrelia. Egblɔ be gbeɖe ke le nu siawo katã me la esi ke natrɔ yi aƒe mea esi ke takpekpe ya kpa me ga ne trɔ yi aƒe me la ebe meka nu si la dzɔ le mɔdodo dzi asime lo aƒeme lo dɔme lo kɔƒea lo dugame lo kple xɔlɔwo lo fika ke nanɔ wo le futɔwo dome lo le esiawo katã me la. Miawo ya miewu tsiɖulawo glo. Owo nɔvi yi ke le to dzi ewu tsiɖula glo. To
Ametikel lon milanu me. Elon mia domato de siade. Ayatawo le yowom. Le gbogbulom na obede. No binye. De popo lina o la vama de o la. Yesu be vama koda bela. Ta ele yombe va po fufu. Va po katutukle kadede. Eye towe. Yesia. Ele koge. Eya no nyina oda. Chichowa ano nyina na oda. Vovokpɔkpɔ ano nyina oda. Eye efe kadede wa ano nyina ochoida. Katutuwa da. Ebele esio kata mela miewu chidula ogloto amesike lo milanu chi. Ejibe ya now. Mse ya that conquer. And anywhere you go, and you carry that power of interminable emancipation of the Lord. One day, at a time, be permanent conqueror. Have I spoken to anybody? The novin tuadea, novin noadea, les 5 ans le piensia, maintenant kakadeji, benya blondi, yo kata, ye apetola blonde akpeunchia, o kata la tonuchila lo, avame, nugbe, toto yo kata apetola, tomia di dekpepan, ye miese, le radio adia, o kata, mawana wa fame nami. Provision of total emancipation. Vovokpɔkpɔ blibo be yayira. Yayira. Present. Vovokpɔkpɔ egbegbeto. Permanent. Vovokpɔkpɔ mavɔ. Everything. Eyo kata. On your life. Pomme va falloir wa gbeme. Nani na note la kengo. Me di ba me shamene bobota. Eye na mianku le radio agbo apatori ele yo sayame ba edola jazon lia comme toi fiade wo ikele sen mau begbe le sayame mau ya le tirado esogbe now yesu de la esogbe ele bena toi agbo dasine le sayame eye menye be na be bianya amade afi atagbe o now si de ka le fiensi ya ele tagbe o le dasina yesu agbe yo kata ne nocha apeto keke ba gbe ma o nu gbe ma gbe ma o re me tu dasime now apeto kom abale sikemele apeto la adeu apeto akọ ayene egbo echo do kione le saya me garlana de keto ma wo apeto me cho do kunye now me chipede oh na cho nu vonyo kem nele 5 ans le radio agoda le tempo bota allo télé bonele allo elle semian colère to monu bubu ochi o apeto yesu ya sogbe be ya akona nui na wo konye be la kwasi ji allo ne dia était titre fa no de kai radio akpo allo le home apika kenelo me to be da be apeto me de ne kede wa peme. Keep on standing. Tirado, ema tu bele ta fofo kwasi maneji. Le yesu pan komen. Me dakbe na. Den keke gan yata. Den kapopo bebe yata. Vous pe kapopo yata. Den de pokpok kadede. Apeton le blompe. Chila o kata nu tuo nonuo. Den kadye o. Tugbeje bi o kata wakpo. Ye pe koko. Me tugbeda. Be amesiame. Ike bobota kwasi di kapopo yame. Le radio agbo. Eye nume pe. Le Yesu Kristo nchioa.
de la Yesu me do gbe ɖa be ɖewo le zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Xɔnawo le zã ya me. Tsɔ nu vɔ̃ kewo trɔ ƒe agbenɔnɔwo me do gbe ɖa bena Aƒetɔ ɖeɖekpɔkpɔ enumake ya ne ge ɖe woƒe agbe me ena neke ŋutɔ ma atrɔe o. Eye wòatrɔ zu ɖeɖekpɔkpɔ si ke naneke ma ade ɖa o. Medo gbe ɖa bena dzimetɔtrɔ be dzidzɔkpɔkpɔ ne ge ɖe woƒe agbe me eye na be ŋusẽ lãmenuƒeƒe be woanɔ agbe yeye la ne su wo si fiflae. Aƒetɔ akpe na wo be ne tɔ nam. Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa ɖe tawò le. Eva me na wo fɔ. Eva eme na wo fɔ. Ke nu ka na wɔ fifia o hafi ne pastor na trɔ va do gbe ɖa ɖe tawò. Nu si ke na wɔa esime ke fiesia ekɔ vovo ya ye Aƒetɔa tsɔ nu vɔ̃wo ke wɔa. Zã ɖe ya matrɔ va do gbe ɖa ɖe tawò ale be dziɖuɖua nanɔ anyi na wo daa na nu si ke na wɔa. Ye koe nye be alala megakpɔ dzo elabe matrɔ va ado gbe ɖa ye nu gã ɖe nukunu aɖe le dzɔdzɔ ge le woagbe wo me le fiasi ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Akpene Mawu ɖe wò nyametsotso si ke ne wɔ fiasi ya ta. Akpene Mawu be ne va tso Mawu nya ƒeƒe ya ɖo eye ne le to dzi se Mawu nya ya le radio JV ya ƒe yabalawo dzi. Akpene Mawu be ne wɔ nyametsotso fiasia be eye ne tsɔ agbe tsɔ na Yesu. Nu si ke na wo gaƒoƒo ya me ye koe nye be nɔmba yo ye gbe le fifia na axɔe. Xɔ nɔmba eye na ayɔ nɔmba ya fiflae. Hafi ne gbedodo la na va aye dzia te yɔ nɔmba zi ɖeka. Ale be nɔvi nyui aɖe na xɔ le eka me eye wòa ana wo toƒoɖo vevitɔ si ke la tsɔ kpe ɖe ŋutsiwo be dziɖuɖua naneke ŋutɔ ma va ade ɖa le asiwo o. Nɔmba ye nye +7 ɖekeo kple amene blatɔ̃ vɔnyi blatɔ̃ vɔnyi +7 ɖekeo kple amene blatɔ̃ vɔnyi si kpɔti eve ye ma. Français au blé 93 04 38 nomba ya de kako die nato akede mianchi le kapopo yame eye mega redemegbe na yoyo we enumake yame yo kata be notoji piensi aye maunya ekasia gbe o ekasi chi o ji ye ne wonya me tutu be ya cho ye dokuna Yesu azon Wotonya be ye dena chochi kokokoko gake ya ye me pon dasi le nouveau ntio kakpoto le nouveau bakbe nono me dasi eye ne ese maunya esia ila jijinya ono putum now be madasi le nouveau manchia me konye mabe violo mabe vi mona de keolo eye fiesia apeto fe nu be ne se maunya ya ene wonya me chuchu ya la ke me kafu eye me to chana ova mau vio be pour me nomba de ka coordinato academia chile la cheke boton de ke o plamene blaton voni ke ayo nomba ya kaba ke wa me ke blonamido eye we ya no nyame chuchu avocho akpe o na Yesu banfa ya lo nyate peto la on Sunday mamba me globe sande ya
7, ye ga le totroge ava 2022. ye on va to gbeda de We'll mia send more ata information to you ale be nya kho utro ya pe ya yira be very soon. agbososo I no want to pomo remind you that the convener ne of this global maupe crusade we're so asikaka much delighted egbonami le that gome de you jambe joined the fiesia special banquet. mi ma tijio ya And we katsa mi trust the ase Lord da that se you will didi do. o nukunu gangan yo ja chole The sanya me ya global anotoji believers banquet ase nukunu ao on afi Sunday, achole hajia boy menye be August menye 7, amebu wo to dede ko sege mi alao 2022, wo nton aja going to yo take sireka at eja yo various radio shive group ya headquarters. enumake be nde Listen chola yesu wonane various group yesu headquarters, wondenam eyi time miakata mia twase ya kpochijo 4:30 la be yehowa p.m. elolo nyame agbao It's very elolo important nyame that you kohio fellowship elolo miape with the body of Christ. to kata And bla this sheke will voton enhance de ke kula menne your growth bla ton and voni your stability in the faith. kotono peut-être rapé And the Lord will keep no no meme you to the end in the koto name of Jesus. no nfo fumene Counselors, mau please don't forget, ebe yom check ekema up the matonao details you are receiving e ma de nuka kakosio and ensure menyan that la apiao they are sikene le radio agbole kapopo ya mea sikena okwenye be ano yo apetola we blowo ji menya woni nu sio jim ne lebe ne wona ya kulene ebe yom ekema matonao e ma de nuka kakosio menya la afiao yom hallelujah yo yesu le sayame go through the yo details yesu very well. le sayame Check yo the digits of the phone ekema number. atonao pour toi Check the correctness of the address. awi now chi ekema And if you have filled Na your kedenu. form, the slip, and you have submitted to the counselor, petodora and bow down your head peka popoya and be looking up to heaven peka fisikene le in faith. no mo pom na mau Tonight, khona I me prophesy to you, ike le fafagena all the remaining mountains sayame they are going hallelujah to be uprooted. oh yesu akpena yesu akpena la bena No ku sayame power, ya no demon will receive kukinya o mele do bye the bye now anointed word of God hallelujah that is coming out this very ajio night magakpo through the chosen vessel of the ajio Lord. magakpo labe mau Your ededa faith may be small, yesu ade it doesn't agba matter to God. si tede ojiji benya mesikena gbrena enya Trust the wo Lord. ekpo hona meto gbrena yesu Don't say I've been coming for gbrena 5 days, yesu nothing has happened. Resist every agbama doubt. iketere jiji na wa Confess to yesu la yourself deda at the final amen. Miraculous hand Blene. will touch you. eye mega kedi le wo Counselors, please, chimel mega kedi I croix believe you have le wo finished. chimel Thank you very much. koma o Now dise is the e time. na ho yesu kristo dise And the man of God is coming up ele gbowo to declare the word of God kaka na se amen that cannot prochiala be resisted. nane achole wa gbeme Praise the Lord. hallelujah I said, praise the amadele Lord. gbona be hallelujah There's no doubt in my ikeke mano mind mila that tonight, the Zaya. final night, zamam le toya will be the final knockout. enanye nkeke kpochia Every sickness in your ike body, tolelo ya futa gbalajo emancipation. fofo la kede lamena o Immediate emancipation. sireka lamela fana o Irreversible eye emancipation. fofo ya nane kentoma ga deda o Emancipation. Vovokpɔkpɔ ya la anɔ anyi na o We are daa going to pray, understand? ta mi ya to gbeda gake se gɔme God has compassion on you. be mawu God de is watching, eli be he's been ya waiting to touch akpɔ you nublanyi at na this o
Mau sɔgbɔ bɛ yave nu o. Tane afi de le fe wa. Fi ke nyi lãme gbegblẽa na wa. Tasi ɖeka ɖe afi ma. Ena kɔ asi ɖeka ɖe dzi. Maka ɖe dzi na wo be. Mawu yi ke medoa ko nu o. Yi ke wɔ nuwo katã. Naneke meli yi ke mewɔna o. Hallelujah. Zaya mea. Elle a si kake o. Elle a dit au pop. Fofo. Le Yesu penkosse se mame. Me va. La messia me kele no tom zaya me. Apeta. Amesia me kele no tom le radio bo. Le télé o. Ame yo kata le duta. Pi kato le dusia du me. Apeto. Me tok beda me. Didi. Wo Vovokpɔkpɔ da gbeme na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Deliverance for everyone. Gadede ne ge ɖe ame sia ame gbeme. Dɔyɔyɔ me sia me ne xɔe. Ne su blibo ne nɔ nogo. Vovokpɔkpɔ, lãmesẽ, nukunuwo. Gadede kɔkutsiwo ne ŋe le ame sia ame ƒe agbeme. Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ, kpɔ aleke aɖatsi le mo na ame ma ɖa tutu aɖatsi nɛ. Fukpekpe ma de ɖa. Dɔléle ma de tso. Tso wobe eta kaka va kɔ ɖe afɔkɔe dzia. Kasio. Do gbe ɖa be dɔyɔyɔ. Ne ge ɖe ame sia ame ƒe agbeme. Adafa kpɔkpɔ ma me te gbe ɖe tso. Togo le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme. Me do gbe ɖa be gbɔgbɔ ma yi ke le tutu ame ma me de kavea. Togo le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme. Wotu kawo. Efo. Ame yiwo to kuna. Adetuna. Me do gbe ɖa. Be asenu kple afunu be nukunua koe le Yesu ƒe ŋkɔme. Me ŋkugbana aƒetɔ. Ewɔe va yi tsã. Egakpɔtɔ le wɔm. Ale ne le tsɔ nenema ke ne le gbe. Sɔe ɖe mavɔ. Eye nenye be ne gakpɔtɔ le anyigba ya dzi la ŋkuwo la kpɔtɔ anɔ ʋu. Eye vovototo ɖeke meli le tsã kple gbea me o. Meto gbe ɖa be ŋku yiwo gbã. Kasiwo gaƒoƒo ya me. Eye ʋuwo foflae. Tɔnukpɔkpɔ eŋkudzi ne kɔ no. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Nutete le vetome na me ma. Ekpo yi le dzime na me ma. Afɔ yi ke to na me ma. Aƒetɔ akplɔlui be dɔ. Nutete ɖe kpekpe yi ke lãme na woa. Medo gbe ɖa be ɖe. Meɖo la nɔ afi ma o. Amedzrowoe. Mede gbe ɖa medzo ma dzi. Wota gbana tso le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame yiwo womete le gbɔ nyui ne o. Gbɔxi be dɔléle. Aƒetɔ gasia game le kɔ gbɔgbɔ la tsi ƒo na wo. Aƒetɔ foflae la. Medo gbe ɖa be akɔta ne vo na wo. Eye woatɔ gbɔgbɔ nyui ɖe foflae. Eye kpewi kuku ma befia be yɔtɔwo le Yesu ƒe ŋkɔme. Cancer be dɔléle. Cancer la ne vɔ na o. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Abi li le ƒodo na o. Abi ma dɔmɔ ne vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Egbɔxi be dɔléle ne vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye sida be dɔléle ne vɔ na o le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ, ame yiwo yo kpli bɔ ye tension le wo alo atutu. Afɔ atutua agbe tsitre titi ƒe nusẽ agbe ne geɖe afɔma ƒe alɔmɔ me tso zɔzɔli le Yesu ƒe ŋkɔme.
bafama afɔveawo tutu eƒuawo ŋɛ mekale keke ye wonɔnɔ mea medo gbe ɖa medɔ mawo ƒe dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ ɖe ge ɖe woagbe me xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Tu traînes à soixante tu na soixante tu na soixante apetɔ dɔléle tia dɔléle ƒomevi lãme gbegblẽ ɖe kpekpe koko be dɔléle afi sia afi xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme xɔ wo nukunu le Yesu ƒe ŋkɔme apetɔ megale do gbe ɖa be wò ŋusẽ ne ɖiɖi tso dziƒo wo ganyenye wo nublanuikpɔkpɔ dɔmetɔtrɔ ne kaka ɖe afi sia afi azɔ le ɖusi dzi le miɔ dzi le megbedome le ŋkɔ le titina le egbegbɔgblɔ vovovovowo katã me le teƒe me mi lea le duta le Afrika duwo me Afrika duwo godo medo gbe ɖa nu siwo ne kaka ɖe afi sia afi kaƒoƒo ya me yɔdɔwo la degawo la na woafo woakpɔ vovokpɔkpɔ blibo woaxɔ vovokpɔkpɔ enumake to kpe dzi le agbe sia agbe me le Yesu kɔdzie me do gbe ɖa le eva me vɔ bebe va me na wo vɔ naneke meganɔ te kpɔ o la naneke megalé wo da ɖo naneke megabla wo da ɖi o exɔe bɔ kpɔ bapetɔ la edzi o kpɔ le fiesi ya to ɖokuiwo kpɔ ɖevia kple aseyetsotso na ɖi ɖe ase le fiesi ya. Jacob, the word has gone forth. Put your faith into action. Yesu we. See the power of God working through you. Yesu wevo. You have been instructed, no movement, no going home now. Just wait. Lala. And check up. The miracle of God is there, working in your life. As the Lord is touching you, Yesu wevo. Just come out. To my left hand side so that you can be verified. You can be interviewed. Check up. It is there. What you have not been doing before, start doing it now. Open your eyes. Move your leg. Get up. Yesu wevo. Ewe na ovo. Move around. Ewe na ovo le fiesi. If you want to go to the restroom and check up yourself, go quickly. Ewe now. We are waiting for you. Emile lalao. The word of God has come forth. Na cho dase de do da. Back to the Lord non God. by me na fly. Just bla simple faith. Just simple faith. Come out. Bla tonvoni. Come to the left-hand side of the stage. Doda fly. Those la be chile chong. Be Yesu wonane now. However, we should not be moving now. To put your faith into action. And you see the power of God working in your life. You must testify tonight. The waves of heaven are waiting. Angels want to rejoice with you. The joy in heaven. For the power of God, the power of the creation that had come upon you. To the glory of God the Father alone. Don't hide the testimony.
na dida se chododa Do what you have not been doing before. ye ela be Yesu enye eyama God is there by your side. enye yama egbe Put your faith into action. eye wo gale ne ne ma twa de Put your faith mabo into action. Yesu me wanu china kpoji o Put your mas faith dona into mo action. china motao It shall be unto you nu as tepe it has wolaye been prophesied. ale wo glo na gbe onu la ne ma pepe wa We're waiting wo for now you. yes mi le pomo na nya pe yoyo Come out quickly. mi le pomo na wo dasi didia wo troya wo donoma la pe me ya di dasi le radio agbo e We're waiting. hayabo abo wa kweji The power of God is there present. yes If the mi Lord ke me has lena touched to you, ale shout hallelujah there. megavon le noir la be Yesu Let pe there no be se le rejoicing toji eye pojijo in the la ba congregation. petola ele nwi wo Shout na hallelujah. o nwi na Let ozaya us me rejoice with you. ele o nwi na ozaya me mina mi akata mi atwase mi akpojijo be Yehowa onu kan o na mi hallelujah. You have Yes, testifier. amole jirado no aba didase o han jirado We can Then I come did up that say. now. Yesu wenam ele benya hama didase edenye tolele ojo adafa toma efonao magase benko adafa be doa nkume kona obo hallelujah nkume le kona wala pikake mile suensia tu gankan le jo ta fa le zanzoli tokuno le senu kumo le jo ebe Yesu wanu tepe Praise the living Jesus. kafu ne mawo By the grace of God, my name is Ewe&FR. nkonye I'm saved. yenye I want to bless the lili Lord for what He did. meji be ma dakpe ne mo le do yi wo onam Since 2019, my health has been so bad. la me pata le bada na me le do January this year, I got released. I chokata had this lower jinu abdominal pain. banto le pe I was master never jinu actually ame being ni on ame that ya point. Once the pain started, tokolemele it was really so severe that I kaka had to suku go to the ago ame hospital. me I va went to the hospital, tona I te did scan. At me first, they were not konji seeing anything. By o the time I scanner went back, now the surgeon said it was acute appendicitis. eye How was I nu going yo to ba do? I poko needed nyi money, I be needed parental consent, and I was appendicite in school. le tonfo I nam came back, that was April after the Easter retreat. And I eye kept talking to the Lord that the Lord has to do something in my me life. to ne ma It be has become a le tinu reproach ni ame that be every single time, edola wo na people ne just nam look at me as anytime anything happens in the fellowship, they'll say it is Stalin. It was really, really bad. It was very, very eye bad. I was ashamed. I was so down. gasia But ga for me the va le glory kwa of be God, I enye came home. I kept koe praying that God will take control. e me I to came gbe here da on to ne ma be Thursday. My dad said I ne should wona not ne come. I was like, I will come this place Eye. and I'll receive my healing. On ya oda gbe Saturday, ya the pain started me va again. eton And I be to collapsed na at be the ma back. ba la be I ma was taken with ayo ambulance. dom. I was taken to the hospital. They said they were going to Eye. admit me. I said no. That enu was aga ba honam Yesterday after the program again, I felt chova that ya. pain in front of the choir stand as I was about entering the bus. It was so severe, and I was like, God, this night should be just have vet to be. si aga va To cut se long si ale story gbegbe short, le kwa be wa yesterday, kom te they upped konji me to the bus, and I got to the hostel. On getting to the hostel, I was feeling so pressed. I've not Ke been eating. I've always been sare feeling a me be ma As I yide got mlope into the hostel, I needed to ease myself. I entered the eye me toilet. ji be ma They be asked me yingo do as I wanted to ease myself, to urinate was hard. adi do wa tro so Then that akpana me o was nkele something cho fell off me. I did not know what that thing was. evo After I was makpoko done a urinating, I looked at it. I ime could de not see do the a me object very well. poko I be told my friend, I nde said, "See, come gele and see nchinye something." me She to no saw onye be it o was ne ba warm po like, and at that point, I noticed that I was not feeling any pain evo again. enu yi I gele mean, nu nya me on my own, yo hono nya nothing be ba happened kpora to la me. I mean, they evo helped me into cho the church. gama ma nyi se So de I ka no was vi standing o on my own. I was able odo to me eat kwe the food fana they gave me. million I si ate, de and ka I feel so me strong. Since dunu that yesterday nu till se de now, gede nu I am nye fine. I just want to give God all the me ji be glory ma cho for not akpe putting me dada to ne shame. mau Praise the be Lord. mau nya me donu kpe mo lo hallelujah Praise the Lord. hallelujah The doctor said she had Dókítà o. appendicitis. The power be of God appendicite le do made fone her to ego expect be dɔlelea ekudele dɔgbovin be nugbɔne wa de da ɔ dɔne
wa Yesu pe nu sia dejo wo han saya me a nu sia ma kwato le to la gbo me hallelujah. The Lord will touch you tonight. Apato le And kasi you wo han also saya share me your testimony e yo in Jesus' anadi name. dase mi asenko benye mi aseto tutale de ko mi ase nyanko le lo me go han ela be Yesu pe nu sia ele wo to le mi ato me go han. Praise the Lord. By the grace of God, my name is Sister Jalesomio Yara. Since 2005, I have problem. The problem is madness, insanity. Doku hiade e nyeku hisia e nye adavado moi konji gaka enusia gale ji e nye manu atike wa ni chova ya yaudagba after the program the problem vanished. I said, Lord, I don't want to continue withdraw. The woman give testimony from far away and face to face with the man of God. I don't want to go with the problem. When I get back to where I'm staying, I did not say withdraw. I plead, I say, God has done it. I kept up on Sunday. I did not take the drug. Even yesterday, I put my testimony. The church granted. Even when I got back home, I did not take the drug. And I did the symptom because if I did not sleep, I would be talking. I would be saying all things. Since that Saturday till now, I did not hear anything. I really bless the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The sister was diagnosed of schizophrenia. Schizophrenia is a mental illness. Schizophrenia She was irrational. She was not oriented in her person. She was not oriented in time and place. And she was losing sleep. She needed medication, and she's been taking her medication since 2005. But the Lord touched her. On Saturday, she got her healing. She didn't take the medication. She didn't take the medication. She was rational. She didn't take the medication. She was well-oriented in place, time, and person. And she's here. She has been sleeping since then. Praise the name of the Lord. The next testifier. Ẹ bá mi yìn Olúwa lógo. Ẹ bá mi yìn Jésù lógo. Orúkọ mi ni Olúwayẹmisí Bákàrè. Mo wá láti ìjọ Máyà ní ìlú Ìkòròdú níbí báyìí. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi ní ọdún tí ó kọjá, ó ṣàìsàn ní ojú ikú ṣùgbọ́n Ọlọ́run rà mí padà. Kòkòrò kó yọ sí mi lẹ́yìn. Kòkòrò yóò yọ kékeré. Ṣùgbọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ti nǹkan tó di ńlá. Ó di ọ̀rọ̀ emergency. Fún ògo Ọlọ́run bàbá, fún ògo Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run wò mí sọ kúrò nínú kòkòrò yìí. Ẹ bá mi yìn Olúwa lógo. Praise the Lord. Kafu na mau. Miano vinyo nole da sedim chokuro. Had diabetes. Sukil bivi domchi. She had also ulcer in the toe Eye and in the abido back, han a le very potone. large ulcer. You will see shortly on the screen. Miato That miakpo is abia. how terrible the ulcer she had in her back. And she needed a skin graft Eye ehiamba before wa that awo could done. heal because of Kafi wa the hodo yo dimension. chokuro But to the sukil glory bivi of to God, she sine hooked up lentia. to GCK Kaketo ma wa nbebe ma and she esi kept odo believing God. GCK You will wota see kwesia me eno gradually kakam ne how mauji. the ulcer was Eye okwa healed le si immediately, and then the osa alo final. abidosia This no is the final eye do abidosia presentation. ku
eye abidoa eye As you makuke continue to eye believe God, esimi le the xoxom power alo of God kakam is le maudia there all mau the pe time. Keep gbogbo believing. lafima eye Don't miao stop mi believing. xoseko As you mi keep ganote believing, ho mi the ganote solution ho will come. dise Praise the o Lord. mino ho mino hosiaji eye mau pe doyo akasi mianchi. Àfi ìṣọjọ́ ìdìbẹ̀ ìnílẹ̀ àkọ́kọ́ tó wá wọ́n mo ṣe wá ìmọ̀dẹ̀ wá rí ìyanu síròkì ló ń ṣe mí láti ọdún tó kọjá ìjọ tó ṣe ìtútù àwẹ̀ ìjọ ìgbọ̀ngàn òru ẹ̀ gangan ní síròkì yẹn èyí tí mo gbà kiri ṣùgbọ́n ìṣọjí iṣẹ́ àwọn kékeré wá wọ́n máa parí lé ní mo ní àwọ̀ ọlọ́run bí má ti lè wálé ní inú mi á dùn tó bá dòru mi nílé sùn ìṣọjí yẹn ṣàwà wà lọ́kàn mi pẹ̀lú ọ̀dọ̀ ọlọ́run pé mo lè bá Jésù pàdé. Praise the Lord. 1 year, 1 month ago, praise the Lord. Kafu na mau. She suffered from stroke. Miano adwa ya 1 year, chokuro 1 month ago. eperekanye And sia since then, she letireka had been using the eno walking stick. But she fukpem came chokuro in afo here pe for the first donchi time today. eye and she zigbanto got si a wo miracle. bate pesia The eye man of nyegbea God has eye wo ko mentioned epo your nukunu case. Remember, mau pa me he yo mentioned yepe stroke while he was praying. She got yepe hers, you will ekuhia get your own. eye esi wo mau pa me do Praise yo the nu Lord. sia le Now pe she gbedora can me ko walk eho without the ye walking to stick. sinu eye azon atazon eye mazan achi o. Praise thy Lord. My name is Sister Rose Owe. Kafu na mau I'm ko here yenye to Rose goodness of God majima upon my bate life. pesia How mama God adida delivers sito me. kuro nusi I've mau been wonam suffering da for how to urate. I find it Meno. difficult to urate. I don't urate. Without taking, Meno na I will take fukwem, water, enough water chokuro before adidoro to nchi urate. So last crusade in Ilori, Kwara State, when our father in the Lord saw a boy that was having mouth problem. So I say God can heal this very boy. Me too, I will believe. That first day of that crusade, on Thursday, I told my healing. So on Friday, the next day, the night, I was feeling very pain in my private part. eye fida gbe me ba no I be was sem le weak. nye nyonu me I start eye me feeling ba that le pain. be So se be in nu the ka nye night, sia around 20 after 3, le midnight, zam ya as I me ba want to fon urate, I esi me passed di on ma blood 2 do di times. do The next, as I want to urate again, as I want to urate, and now something fell on my private part, which is this stone. le nye That fall away from my private part. eya
Praise thy Lord. ekpesi me cho le God fiafiama that do this for me, do it for every one of you in Jesus' name. ma wo na nya eye wa wo na mia ha le Yesu Praise the konkome. Lord. The lady here has been suffering from kidney stones, which gave her a lot of pains while passing urine. Nyɔnu sia nɔ fukpem tsɔ ku By the ɖo prayer of the man of God, the power of God vevesese le touched nyɔnu me her at the ŋuti during the Lord eye esi Mawu do Mawu ƒe ame do gbe ɖa ɖeke ƒe kpe sia ge ɖe me eye wòxɔ dɔyɔ blibo. Praise the Kafu Lord. na Mawu. Praise the Lord. Kafu na I Mawu. was diagnosed of long-sightedness about 12 years ago, and I do have this pain in my eyes. Eƒe nye sia me se ne vevia ɖewo le nye ŋkume alo ŋkuviwo me. It affects the whole of your head. Ne mie nu sia mi to nu sia me kpɔ miakpɔ be na be eya do na ƒo na eta katã alo eta katã ɖu nam. I use it sometimes, I stop. Mezãna tsitsi ya ɖo yi gake me va da tsi. Nyitsɔ va yi ame miɔ ɖeka eye me miɔ ʋu evelia. Just my word. Power came upon me. Gake Mawu ƒe nu sia ge ɖe dzi nyitsɔ eye vevesesea tsã ŋkuvi kuklua tsã wo katã wodzo eye medzi ma da akpe na Mawu ƒe amea hã esi wònye Mawu ƒe ameta le nu siwo katã wɔwɔ ta. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Could not. Nye nɔvi sia mate akpɔ nu nyuie o alo nane si ne tsɔ ɖe gbɔ mate akpɔe o. Ele be wòa. That was giving her severe headaches, and ate ɖe nua gbɔ vie ɖe eya na be ebe ta eta nɔ ɖum. And she was suffering the pain. Wonɔ veve sem. The glory of God. Gake na Mawu ƒe ŋutikɔkɔea esi mía ƒe pastor do gbe ɖa. God her healing. Exɔ yeƒe dɔyɔyɔ le teƒe ya. Now she can see without azɔ glasses. ate akpɔ nu esi ma ɖo tsitsi o. She can do close work ate awɔ without dɔ pains tsyɔ anymore. eye ma She se veve suffers aɖeke from o. hypermetropia. Praise the Lord. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Well, praise the Lord. We have testimony too from online, so let's listen to Azɔ them. mía se ɖase ɖi aɖewo le eduta. There's no doubt that the hand of the Lord is Edikeke aɖe meli o everywhere. ebena Mawu ƒe asi la le afi sia afi. Azɔ míakplɔ yi Indiana le Amerika ƒe anyigba dzi afi si wòɖo ɖaseɖiɖi gã aɖe. Míakpɔe. Indiana live. Hello, good afternoon, everyone. This is my name is Emmanuel Akonde. I'm actually the pastor of the Deeper Life Bible Church here in Indiana, Lafayette. I have with me Brother Rick. Brother Rick has been coming to church for a while, and he had a back pain. He was in church
for the global crusade on Saturday. He has this back pain that has been disturbing him for a while. So now he will speak himself. You will hear the testimony from him. At the prayer of the man of God, the back pain actually disappeared. My name is Rick Kite, and I was in the Deeper Life Church watching the global crusade on Saturday, and I've had a back pain. I'd had a vertebrae that was slightly out of alignment that had caused me some pain and gave me a limp, and I couldn't comfortably stand up straight. But after that, later that afternoon, I noticed that not only did the pain go away, but where I could actually feel the vertebrae had been out of place, it's now just a tiny thing. And I can stand up straight, I can walk comfortably, and I can walk longer distances. And the pain is gone. And it happened, at the prayer that global crusade. The global crusade. Can you walk now, please? Let us see you. Let everybody see you. That is him walking. Praise the Lord. That is him. No pain. and I don't have to kind of stoop over. Praise the Lord. Amen. And that's just a taste of what the Lord is doing, as we also have a great miracle testimony coming from Egypt. We'll take you to Egypt. Egypt live. My name is Mariam. I am from Egypt. I want to tell you my testimony and the miracle God has done for me. This miracle, I wasn't believing in myself, but I will tell you to encourage you. I was sick and I went to the hospital, and after test and the doctor saw me, and after scan and everything, the doctor told me you have tumor, very big one, and I told him let God's will be done, and the doctor was astonished. And they said, you are the first one who says that. I thought you will cry, and I told him why I will cry. He said, we will take a sample and we will see if you will have your medication here or outside, and they give me appointment, and I went and they took the sample, and I waited for 15 days for the result to come out. I was, during these 15 days, I was attending a crusade for Pastor Kumwe. This crusade make different in my life, and Pastor was praying, and they said, you will take your miracle now. And I was discouraged with all what I heard from doctor. I say amen, but it was not real, like I wasn't believing. But I found him make his voice higher, and they said, you will take your miracle now. And I said, from all my ability, I said amen. And after this, I went to the doctor to see the result. He said the sample has nothing. I told him, doctor, you told me you have a very big tumor, and was waiting for the sample to see where I will receive my medication. He said, what happened with you is a miracle. There is no tumor and don't need any treatment. And I went out from the hospital and I didn't receive any medication. And the Lord healed her of that tumor. She said she didn't believe, but after the prayer, it's a miracle. And she's giving glory to God for the disappearance of the tumor confirmed by the doctor. Back to Nigeria. As we come back to Nigeria, we have this one from Ekiti State. We have the greatest surgeon himself, person of our Lord and Savior Jesus Christ, who performed his work
on the blocked and failed hearts of Olabiyi Oluwasesan. You will hear him tell his story now live. Ekiti live. Beside me is Brother Olabiyi Oluwasesan, who suffered from myocardial infarction. And miraculously, God healed him and was confirmed by surgeons on the operation table. Please listen to him carefully. Praise the Lord. Praise the Lord. I am Brother Olabiyi Oluwasesan Damilare from Ado-Ekiti. I thank God for what God did in my life. He saved my soul some years back. And since that time, I've been following the Lord, and He has been helping me along. Last year, exactly 1 year ago, on August, almost a year now, on 29th Sunday, when we were having divine touch at Enugu. On Sunday, that Sunday worship service, I took pills, and it was very difficult for me to breathe. And I had to be rushed to the hospital. In fact, I was to be rushed to Ekiti State. I was to be rushed to Ekiti State Teaching Hospital, but I said I wouldn't be able to get there. I was dying rapidly. So I was taken to a neighborhood hospital, and then later, second day, I was taken to Ekiti State Teaching Hospital. At that place, I was placed on oxygen, emergency unit, and it was really, they were not able to help me. So they had to call my family, and they started talking in English to them. I knew something serious was happening. But they had to bring in the ambulance, and they hooked me on oxygen, and then I had to be taken to Abroad, Afewala University Teaching Hospital too. When I got there, the doctor said, what was I doing for these 3 days? That I was late for 3 days. That I should rather, they wouldn't be able to attend to me unless I was ready to put down lots of money. And by and large, I was admitted, and then after about 2 weeks of care at the ICU there, the doctor started touching me, and eventually they said I was not stable for the operation I was slated to do. That I had to wait for some time. Mostly the doctor who would do it, the cardiologist, was not based in Ekiti State. And it was in Lagos. And the doctor told me, well, I had to go for test. I went for the test, angiography, and then eventually they told me that I had myocardial infarction. That's a heart attack, and that one of my veins were blocked. I said, okay, God will help me. So the brethren started praying, and by and large, they told me I will go for operation on 26th of September. That's exactly Sunday again for divine solution. I was on the Août University Hospital bed, and I was listening to Pastor W.F. Kumuyi, and then he prayed for us that day. He even prayed for those who were on the hospital bed, and I received my healing that night. On 27th of that day, that's the next morning, I was moved to the operation room, the theater, and the doctors there, they hooked me on, and eventually they started searching for what they diagnosed that it was there. They couldn't find it again. Then the doctor said, this must be a natural miracle. I said, no, sir, this is divine solution miracle. And God really did it for me. This is about almost a year ago now, and I'm standing upright. These are the things I got from there, from abroad. I did 2 times of angiography and everything. They said I was actually free. And I really thank God for that. Praise the Lord. Divine solution, myocardial infarction, divinely healed. You will get your own tonight in Jesus' name. We now take you to Ethiopia in Africa. From Ethiopia, we have Johanna Ascheliu, who have been suffering from issue of blood
For more than 8 years, the incessant flow drastically stopped after the prayer of the man of God tonight. This one happened tonight. Instant miracle all the way at Ethiopia. It happened to Johanna Ascheliu. And the missionary over there sent us the testimony that as there's joy here in the Alpha location, there is also joy over there in Ethiopia. Praise the Lord. And we'll leave from Ethiopia. This is coming from YouTube. At DBC Shoyemi is thanking God for his 7-year-old son who got healed from constant eye discharge and itching. This has been happening since birth. But after the prayer of the man of God, of course, while the prayer was on, the boy laid a hand on the eye, and just like that, the problem stopped. All the traces of pain, the itching, and the redness of the eye, all gone. Now he is free. And now, we'll take you back to the moderator for testimonies from the Alpha location. Praise. Yes, let's listen to the chapter. Praise the Lord. Praise the Lord. You know the reason why I shouted? Anytime I shouted hallelujah or say amen and I shouted in the church, I will feel a very sharp pain on my right part of the head. Now, I've been feeling this pain for the past 2.5 years. I am Olubukola Olabisi. 2019, an iron hit me on the head inside the market. And since that day, I've been having headache. When I sleep, I will have headache. When I wake up, I will have headache. In the morning, headache. In the midnight, headache. When I bend down to pick something, I will feel this headache. At times in the house, I will tell my children to help me bend down to pick something because when I bend down, I will feel the headache. Last year, I went to the hospital and the doctor told me that I should go and do a brain scan. I was afraid because I knew what the result could be. This year again, when the so he gave me some medicine I used. This year again, when the pain started again, seriously, I went to the hospital, and the doctor also recommended I should go do a brain scan again. I was afraid I didn't do because I knew what the result could be. I was already feeling all the symptoms. So since last week when I've been coming, I've been praying. Yesterday when I came, I sat down in the front here, and Baba prayed for us, and I believe I have received my miracle. I was joining other people to rejoice. And when the man of God I was calling testifiers said, who is the next person? I sat down in the front here yesterday and I shouted, I am the next person. And people in the front, they were just smiling. They didn't know what I meant. So today I came. Since that yesterday, I didn't feel the headache. I didn't even know. I didn't know God had healed me. So I went to the car park to do an assignment, and I was coming there. I just stood in front of the transmitter, and I heard Baba. He was about praying for people, and he said they should raise one hand and put the other hand on their head. And something, I was holding my phone and one book here, so I've already raised up one hand, and there's no other hand to put on anywhere again. And I discovered that I've been healed now. Since yesterday, I've not felt this headache again. 24 hours, headache of 2.5 years. God healed me totally. I want you to help me rise up, please, and help me shout a powerful hallelujah to the Lord who healed me from constant headache of 2.5 years.
Praise the Lord. 2.5 years of headaches gone. No matter the reason, the cause of headaches that would need brain scan to detect, God has taken it away. Yours is done already. Kẹ́hìndé Afítìnì lọ Deeper Life Bible Church Omitoro under Ewe&FR. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run Jésù Kristo olùgbàlà mi tó ń tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi ní Global Crusade. Àmì tó wà láàrin ó máa ń ká ní gbogbo ìgbà láti February ló ti bẹ̀rẹ̀. Tó bá ti ká báyìí ọwọ́ kejì máa fi nà án. Bá ti wá gbé sábẹ́ pílò á gbé orílẹ̀ kó tó lè nà padà. Ó dẹ̀ máa dùn mí lọ sí ọpọlọ àti gbogbo apá mi. Kì í lè sọ fárákùnrin mi torí wọn ò fi bẹ́ẹ̀ láyà púpọ̀. A gbàdúrà wìdí mi. Ọjọ́ Sátọ̀dé Ọlọ́run bá mi fún gbogbo ẹ̀ kúrò nígbà tí bàbá wa ní Olúwa Ọlọ́run ń lò láti gbàdúrà gbogbo ìṣòro wa. Ọmọ tí mo mú wá ní pé mọ́mí ẹ gbọ́wọ́lé ọwọ́ yín kẹ́sì gbàgbọ́. Mo sì gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Túra òtòru Sátọ̀dé mọ́ Sunday mi ò rí nǹkan kan mọ́ kò ṣẹlẹ̀. Títí di àná kò ṣẹlẹ̀ mọ́ Ọlọ́run fọwọ́ kàn mí. Ẹ̀rí kejì ọmọ tí sísá mi ó ti ṣáko lọ láti February this year àwọn ọ̀rẹ́ mu lọ àmọ́ ibi tó lọ. Wọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo gbàdúrà ní ìjẹta nígbà tí bàbá wa ní Olúwa ń pé àwọn points of prayer fún wa níbà láti máa gbàdúrà. Ọlọ́run bá mi dá ọmọ yẹn padà sílé lọ́jọ́ Sunday ó ti wà ní ìlú Àkúrẹ́ báyìí. Ẹ bá mi kí hallelujah. Ní Jésù lógo. Jésù wo ṣeré o, Jésù wo ṣeré o. Ṣé ni máa ṣọpẹ́? Praise the Lord. Praise the Lord. She testified that she's been suffering from trigger finger. Trigger finger is a situation in which her fingers will remain locked, either locked, unextendable, or extended and you cannot flex. So she had a trigger finger, which the Lord healed her of on Saturday. And since then, her digits, the fingers, have been freely mobile. She can extend and flex her fingers. Praise the Lord. The Lord also, she prayed for a young man that had left home for some time. And the Lord brought this person back and is reportedly seen at Akure back home. Praise the Lord. Praise the Lord. We are going to listen to testimony online. Okay, indeed, great things that God is still doing online. And so we want to go to Kafuna mau ga kotole nunyo omle tuta eyemia ayi Abuja penu tome eyemia senu si maule omle tepe maha. Praise the Lord. I have with me here Sister Joy, who is here having a wonderful testimony she received during this Emancipation Crusade. Please tell us your testimony. Kafu na mau. My name is Joy Chiboze. Joy Chiboze. But I can't use my glasses without seeing anything. Watery stuff start coming out of my eyes. Everywhere will seem so blurry.
I myself, I'll be having headache at that time. But at the mention of Adelia, amen, on Sunday evening, I don't know what just came over me. I moved my glasses and I could see everything so fine, so good. That me, I can't even describe the joy that is within me. At the last amen, God is so good, so great. Many years shall not Praise the Lord. We have a lot of testifiers waiting, and we want them to please come on board to sign up so that we'll say all of you, the testifier, please come on stage. Just come up. Let's give class offering unto the Lord. Let them come, every one of them, every one of them. Let's give up offering unto the Lord. Amen. We want the choir to come up now and give us the rendition. And now, to conclude the grand finale, the choir sings the Hallelujah Glorious. Glorify God for the great testimonies we heard home and abroad. GCK, show the glory of Jesus everywhere you go. The Hallelujah Chorus. Hallelujah. Adiha.
Now, we're about closing up with prayer. Paul said that the people should pray for him. For the man of God, the convener of this great global crusade, I think it's not out of place. If you will pray where you are over there, from the depth of your heart, render prayers unto the Lord for our convener, Pastor Dr. W. Kumuyi. Shall we pray together? Open your mouth, stretch forth your hand, pray for him. Greater anointing, greater power, good health, and his ministry to the world will continue to expand day by day. No power will be able to stand before him. The anointing of God will not fail him. And every time he comes up, fresh anointing, and God performing greater miracles, will sow more money to the kingdom of God. In Jesus' name we pray. Our Heavenly Father and our God, how can we thank you sufficiently for all the good things that you have been doing for us? And more especially during this just concluded global crusade, you have used your servant more than what we expect. Oh Lord, anointing has gone out of him. We have united our faith together and our voices together that you will replenish him. Holy Father,
Hide him more in the hollow of your hand. Preserve his life in the name of Jesus. And anywhere you lead him to go, greater anointing than never before. No greater power than never before. Greater miracle that will bring salvation of souls into the kingdom of God and depopulated the kingdom of the devil. That will be our experience in Jesus' name. Oh Lord, we are using mightily in every aspect of this program. And I have prophesied unto us as we be going, miracle will follow us. Power of God will not diminish in our lives. We will be hearing greater testimony than we have had here as a result of his ministry upon us in Jesus' name. Father, we thank you for all the other people that have come to grace this occasion. And every one of us as we go in, Lord, the blood of Jesus will cover us. Nobody will regret coming to this program. Once again, we thank you for all that you have done. We pray that all the miracle of salvation, of healing and deliverance will be permanent in Jesus' name. To you be the glory, Father. In Jesus' name we pray. God bless you, and you go in the power of God and with your good night. Every day We fight to keep up with life's challenges. humankind grapples with life's experiences, But a smile when victory is in sight. affirms the soothing conquest strides. God will put a smile on your face. It's that time of the year to secure God's promises for your needed victory. I will see your blind eyes open. That cancer and that swelling, I will see it removed out of your body in Jesus' name. The smile this August. Even before the prayer, that power will operate in your life. Now's your time to rise and smile. And of course, when we come to the final amen, to my right, to my left, and online, you will never be the same again in Jesus' name. An August visitor this August. He is the GCK convener, Pastor Dr. W.F. Kumuyi. He comes in triumphant power by Christ's redemption, ministering along with our guest music minister, Cornelius Cross. The sun will shine from the Sunshine State live From Anglican Grammar School, Ondo State, Southwest Nigeria. That's the location for the next Global Crusade, 25th to 30th August 2022, 1600 hours GMT daily and 0700 hours GMT Sunday worship service. It's a GCK gift. Something from heaven, a gift from heaven, grace from heaven, power from heaven. Package just for you. Every man, every woman, every child, youth and young adults, and broadcast to the world live via satellite, social media, radio and television. All the states of Nigeria, all the countries of Africa, America, Asia, Australia, Canada, Europe, Caribbeans, in the Arab world, everywhere. Put a smile on every face. So join us and let GCK take you higher as we triumph through Christ's redemptive power.